Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda utumfo Elohim yawasi. Amen. Obambo nam doba na zere mezi asoma nde atu yasumdwemu. Amen. Adofo mo somfo apostle OKOH enes bini mo di ahiemu ye beche otwedi ampo ya wenasem. Sabre ye mo obade ne nsamrane ye mfa nsempa ne mra. Obrenkan samadu katawire bo nyankrompon twedi ampo ne opam kotokro bo ejese jebre oti brekese shahe nche nyankrompon twedi ampa dumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompon twedi ampa ne menkwa nyankrompon asidewura na asiansa amoso ansa meda wase oni twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chamtechia wochako chamchako bremo Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaji akoframrai na yako chamtechia ye da wa bremo apiafo amensi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji ye ntata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansentente fred sadako kwampresu numasu oje suo kutwere suo puma pontumfo a woje pokokwa ahode tim ma Israel and se dominant asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komwei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de di mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani nyankrompo twedi ampo Yehowa Obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame maako pe abodira bomrane a ne de fata no oti brekesa na himmotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kokrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompon twedi ampo bade. Obade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah. Amen. Yedobade nasi wado he wadi adome. Adofunum enen sempa na eba no wian waso na tie sempa fa wodi wo mu de bia me ka me se esekan ya me kasa kreti mi twa me me ko mi mikro simple wanye ndokwasam fa wodi wo mu na nchenche wona fe enzu anto a ewia bebo wanwu ankoto obade a atem da ba beto ena topic na eba ne mu do me sro bebre tobo tie ni yie enyima no nsibone tie sempa ni yie na ye nipa ho asem wanya wonti ye frɛ na se ya wasoma yesi ya mekasa nkyerɛ ɔman no ye nkasa nkyerɛ mrantie ne mabawa nokore no sefo na mfa ye numu ansa ye yes ene topic eba no ya to di ni se nkwadaa boni bi anyina be ye mpanyimbo ani ana nkwadaa boni bi anyina be ye mpanyimbo ani ana hai me se nkwadaa boni bi anyina be ye mpanyimbo ani ana to de bi a wo ade bi a woti asem bi a obisa se na we no ya kwada boni na wanyini abeye penyimboni eno abeye penyimboni ka ebisa ade a ewo wiase a obi nya bi da eni panyini okay ndi obi nya bi da panyi de obi nya bi da but abofra de obi aye bi da etimi bisa se enti nkwala boni bi ena enyini abeye mpanyimboni sanse niema bi a wo a obi efre ni panyini yu a obisa se no aye wan wa kwala boni pen enu wan se na dwene ena odi anyini abeye penyimboni hai se ujimi wo mafrase a chirim ya from akwala jimi fo okay ba wunyini a ye timi nkase papa we jimi o sa esi ye di obode ni die dai ema wo de to de bia
Sebi imprediasa. And never be you no. I can see you on column. But in the home penny form. And ye bisa say, and what a bonny be. O when you be young penny bonny ana. I say bisa. Because it never be cause out Tracy Bungunta. Who is Aquara bonny when you mean. Abeye penny bonny. Aquara bonny when you mean. Abeye penny bonny. Yes. It is Aquara bonny being no as a son of drink. No by a penny bonny. Obey me the hilly. Oh, sir. Obey on your bonny. He penny money. Obey my teacher. Obey teacher bonny. Teacher bonny. Obey my driver. Obey driver bonny. Obey my software. Obey also for bonny. Obey my minister. Obey minister bonny. Obey my MP. Okay. Obey MP bonny. Obey my assemblyman. Obey assemblyman bonny. Chilum. It is a wood here preaching at Yemi Yepa. Missing Kuala Bonnie. When you By young penny bonny and I say bisa. It's all a penny would hear me. Now I know more Francis Samono and one other Sucramudia. Hey, and you are Boca. Ubachin in Yanko Pobayam. It was a young Pomay warning, young Francis Samono. Was we are brand young. Look at the book of Ecclesiastes. Yamek was in Cavo, chapter 11, verse 9. Babon and Casa. Was in Cavo 11:9. Chapter 11. Would you tell about verse 9? What's the meaning of about Yasam? I can say, we are brandia. Mawani you more frasi. You more frasi. Nenya kumapa. Nenya kumapa. Ewa umranti brem. Be against such a neighbor. Umranti brem. Nenya kumapa. Say, wait to me as a sour umranti brem. Okay. Not the uram penny mua. Against some. Be penny money. What any penny bonny? We buy us for players of bonny. But you do crowd, why you do crowd bonny? By a prophet, why a prophet bonny? Prophet Banza. For Banza. On your Banza. Amen. Amen. What you take topic in you? Wow. Ya walk or that, or 24 ni jeans. Okay. If I sukonoma. Okay. Okay. Or 24 ni dino no. Sukonoma. Wow. Umanu konkonte di wako. Wash out. Nufusion kwan one. Very good. Ufresu kon manumua. No aba wia. O wia udin sesa. Okay. Ni afra abofra. Wow. Kasi abu afra mua. Wow. Bra wo wia no. Ade bi eja o crowd usaya den. Yes woni munyansa. Ampa. Tinkuko bi timitibidi. Eni imagine. Obi wo bomodia de nsase sampo gibi. No we now the biashene no ni ma me die gbojo kwamie na kwamie na ma me de nsai wa ya 18 wa me 92 abofra no ufi abofra pe 190 utibika da utibika ma ufiri wo ba nyina no yesoma akoto molebla na akọ udini besesa ye fo akoda yeso ba ya akwa ofi ho wa ya akwada yesoma o if we do pempenso bi ababawa abrantie udi asesa ye betu din abrantie ife na ye bra wo nyeden hani ba bia wan hwe ye pe udi benyi now akwada sam no be wura mrantisem mu na mrantisem no be akwada sam be wura mrantisem na wo be ye panyin bone eti wo be so ababen When a baby and a wobeso, and then what domre, and then Nkwagyesem, church and Ebano. The Bible says, "Can you say what's a brand here? More phrases, some you knew more phrases, crano to the BSA, yeah, crocro. Yeah, we great because I mean, why my dear, or better by about Proyo, into a crocro. It was him when you more phrases, be any more phrases. Then Yakumapa, I won't run no be doom and Tibu pet, Yakumapa, a level. What say tapel when you go pass up? It is our level no do no when you mouth over a befu before it was my warning. I would the book of Ecclesiastes 12 verse 1 verse 1 says it Kaiba before it we are brand yet no we are quada no bedroom ranty mabawa brim pe warning be da Kaiba for when the person can just say Kaiba for womanty brim however manty brim I wonder why you need a set a bit maybe wow I'm already free now. Oh yes when I was starting wow
Bible kasa when I started the war to be the one why you very careful what you trust about the freedom of racism why you the remnant to bread mu pet to be so mu pet not that no nipa boni wow not that no penny boni one who kasa ye pet if you know what why did you atam if you papa we odim kasa odi anyini oba de banti ase wa jinsamo ene ne wadom re ne no nkwade ya papa ti aye papa ti aye etu onyibo pom e ka che papa ne mam se omoma ye tete pa abufia be na afrim efie be na afrim why ba no eti tebra no so obi hia na wotu nsamfo wo ya de boni a obisa waja ene wona why bani ni abodi ye body na say abraba konkron a na wo ba ya bo achi ba mpa atete no wo so papa sani se sa so da sa wo ye nipa body wo abraba fo na abo a ye hwe fie ono a no mo ja ka fie wo asema che o na efie o no free o mo jo mo ba abraba mo kola wo fie o de o mo life no sa oba dia man ti ase am efie be na afrim wo show mani monyam ugo mani mu ase ena be na wo wo show na ni monyam ugu na ni mu ase eja be na wo wo show na ni monyam ugu na ni mu ase oba dia mfa ne senka wo o mi adwiri ni mu ni ewia ni aba asore be na ukọ han ni wo sofo han na kasa ne kira ncheche be na wutie asempa be na aba wo nchan wo de yi adwuma wapo oba dia mfa ne senka wo ani bi sa question say ene topic ne say Nkwadaa boni bi enyina be ye mpanyin boni ana ayasembisa minkasem kolaboni bia yempanyimboni misen kolaboni bia nyina be yempanyimboni ana tigre ho isa kolaboni bi nyini no be yempanyimboni no kowura police mpe wase police wono police boni baby onu wase o odi kowura soje bo wase o odi rebukman wase o eti fie bia mu any society bia mu no se ope akwala boni bi ansesa na dwene no be wura koye panyimboni pe society di money pia baby odofo wutie me eti nyako pose me nkan jo se kai obofo e wo mra ntiblam ansa no da boni adan kai obofo o e wo mra ntiblam ahani baby ase ta be wiawo baby a wo chetrema no wa wie ba no man je de beto brebi efe obaye gentleman efe gentleman efe na mfatao embatao it's a gentleman wo she if you be petu say won ko gato nko bio if a briefcase na wi wom sir briefcase nim wi wom na wi shem because ono no she gentle o she what toilet so why your person wo jai so ntimi nyai Abeye ni hobby and wo oditi fie oba de nyamabo eti say abrabofo bi a won susu no wo ni tire wabo ani ni kotu ahia no ani de bi edin a waye a unfa dwi bi susu no enso wu ni say akwala boni bi ani wanya sa panyin boni no eye tai no wabo kake entuma ni watutu oya akwala boni ani wanya be panyin boni entuma ni watutu oba de bari senta we eye kotu no ahia ani wo so odi sofo mata die bi ni wa ahia oya akwala boni bi ani wanya panyin boni ani oba ye sofo boni ani wo twa nyankopon ma oba de bari senta wo mi adwiri ni hallelujah ani topic ni say Nkwadaa boni bi anyina be ye panyin boni ana hallelujah amen oba de man ti ase amen why na twitwa nsuo man nkrofo sisi dan no wa boso kola money bi why na twitwa nsuo man nkrofo bi no akola money bi anu wanya panyin boni ana why na koto nsuo no no akola money bi wanya panyin boni hallelujah oba de man ti ase amen wo mi adwene no hallelujah so via be ni akwala boni bi ani wanya be Sofia boni baby ewususi ayelolu kwan ayaban kwan hallelujah oba de fantasy amen kan wuni se Nkwadaa de obi aye bi pen pa panyi de obi nya bi pen ehoni level onyango pa wese be message samadwene honi level onyango pa wese wo so samadwene sa dwe se champion o pe kan wuni se nyi de wanyini o but nyeme bi wo mu a aye Nkwadaa su etitie po ma warning po tufo so wuntia Bible na kasa kira wono onyango possible tufo na the book of
1 Corinthians chapter 13 verses number 11. 13 Bible in Corinthians no. Tie Bible. Chura something say. Bible say Me ya bofra. Paul so why dan? Me ya bofra no. Paul so why ya bofra no. Me kasa sa bofra. Dem no ya bofra kasa sa dan. Abofra. Kasa sa bofra. Me jini sa bofra. Ani no odwini sa mafra. Me susu sa bofra. Osusu sa mafra. Na me be ye pani. No be ye pani die. Me gu mafra se samu. Wa gu dan. Mafra se samu. Me na me choku Bible. Me ye printing press. E di pani a wutia mi. Wa gu mafra se samu no. Ana still wo di mafra se samu no. Ana di office. Anu ama di wo ho. On se sai. Dada na. Mafra se samu no. Wasi bi mi ya abofra. Yes. Me kasa se den abofra. Me susu sa abofra. Wadwini se abofra. No kure. Hallelujah. Amen. Wadwini se abofra. Kwaso na me be ye pani. No be ye pani. Me gu mafra se samu no. Mafra se samu no. Yes. Obi nyini wa ngunu. Dabi. Wa ngu mafra se samu no. Dabi. Obi nyini wa ngu mafra se samu no. Eti ebe ha oman. Ebe ha fio frimu. Ebe ha busia bi. Ebe ha himfia bi. Ebe ha ministry bi. Oba de for sen kawo. Omi adwini no. Papa wutia me. Bisa wan kasa question. That is the reason why you go pastor repent. Against such bapa. Egu mafra se samu. Eyi adwembone. Eyi susu ya bone. Efi ni padua mu. Aba watie. Why abofra pen? Wagu mafra se samu no. Ana so da so ya abofra. Wanyini so mafra se samu da so wo mu. Bible say gu mafra se samu no. Ana ni wadomra. Na ni nkwaje da. Me bisa se empanyimfo bi enyini. Nkwadaa bi enyini. Nkwadaa bi enyini. Nkwadaa bi. Kwala boni bi. Enyina be ye mpanyim boni ana. Semodu. To de bi omu ade bi asa. Na we mi kasa kwala na ye yo. Penny boni. Penny pa. Du ko ka. Kasa. Kenem na nta brate yo we. No di mpanyim fo atam. Oya kwala boni no de efrasi yo. No de be nya mpanyim boni. Nti odi atam di na ba. Na panyin be nso so ne yedi na atam yi. Onzo ya di yin. Oba de mfanti asem la. Amen. Edi nkola boni bi anyini abeye mpanyin boni. Yes. Eni enne. Yes. Paul se me ya abofra. Yes. Me kasa sa abofra. Me susu sa abofra. Me susu sa abofra. Jini sa abofra. Odwene se abofra. Na be ye pani. No be ye panyini. Me gu mafra se samu. Gu mafra se samu. Papa wo de wa kakatrim mami kakatrim sister kakatrim e mo fa sem na gu ananda so arewo ye wo se sa wo ma awrade wo se ni nkuro bo so won se sam na ke chance nkwa ya duane abrofo gatias enu ni ade a wajaye ende wo gu enu enu papa wo me de wa gu no wo mo fra so ni pilolo wo gu pilolo e de wajaye by Jimmy Eddie. Yemi kakra wo ni padua ni mu adi adanse se wo ya akoba bi enti na mo adwe mra ho so na no adom mra na no nkwaje oba de mfa ne senka enti Bible ma mrantie wo ni abrantie a wo ya sai ababa wo ya sai the book of Proverbs so much Proverbs chapter 13:20 no 13:20 what say eni nyansafo mo me na me cho Bible me ye printing press Bible say yadan eni nyansafo mo eni o nyansafo yadan emo on o gang be na adam o o say ni eni fo na nante nyansafo an say o di mo frase sam sa wo a wo ni mu frase no wan su nyansa bi o say na gu mo frase sam no na cruise we yi o me no mo na mi on bra so kita mo frase sam ti me twe me wan yadan from wan su sa nyansa no enti ba ne sa o ma jimi a on so ba yadan be jimi ti Bible ni nyansafo mo nti o say eni nyansafo mo na dani nyansafo na dani nyansadi na do ni nkwasiafo bo na do ni nkwasiafo bo ohuna mane obebre papa enne nyankopɔ twa di ampo yawe onfa ne sankan amen on deliver our spirit on deliver our soul on deliver our body every ofidusum for pembiere no onyi mofra dwini mfuru amen mofra sesamo no yes abofra na obiti kokum wei okɔ fa wei kɔbɔ wei fa wei kɔyɛ sei ade bia obi ne control no adenti da bia yedui sabri ene obi timi kum nipa die wuo oba de mfane sanka amen bone ben oba de mfane sanka amen ekuo ben na akodom ya amma wo sa nyansa we se kum nipa ekuo ben na akodom ya amma wo sa nyansa we se bopa ne nkum obi
Oba de mfanti asiam. Amen. Omi adwene. Amen. Ye go school ni ye bofra no. And obi bi wo pipe ano a. Ana oye obani wo school as mechi wo pipe ano. Ye ni tokwa ni she pipe ano. Ye de ahye wo pipe ano. Wo de mechi wo pipe ano. Titia. Oba de mfani senka. Amen. Enne awura mpanyin mu. Mesu me ye obi. Ehin fa na onenam yi. Entro twa. Utwa ntro atu nia so. E de apeden. Contract killing. Ko bo pass ye nkum obi. Nkofo dan contract killers. Oba de mfanti asia. Amen. It is say okay the book of Jeremiah. Ama Ghana ye hu. Se say ye hu. Se say 193 45 oni 55 88 10 no. Ukwa onanti a ho be kire. Yes. Onanti na hu so obi di wachi a. Hey, if anyone no wan puni mpu. Wan ku a obepra. Because sikedi bra ba. Ni pepre apentam na nyantam. Bible kasama kirawo. Moni mra ho so. Enne no adom enne no nkwaje da. Tie de chokonko ka kirawo. Yes. Bible kasama kirawo. Na some no kan mu do. Nti dia wani the book of Jeremiah chapter 30. Verse 4. Jeremiah 30 verse 4 no. Ko. Ye nti obo ade asa. What's mean say? I can say. 34 Jeremiah no. Ko. Sorry. 30 verse 4. What's it? Na ye no ni nsemo Awurade aka na wo Israel ni wi da ho. Sabo onyankopɔ aka. Se Awurade sie. Mema Ghana ya tia ho popo ni. They say the yet in Ghana memu. Ya tia ho popo ni. Aya ho popo ni. Ehu aba kwan. Me nam twa Bible. Be a printing press. Obeti aku obi atoa. Ye twa obi ti. Ye tu obi amodin. Ye twa obi hene. Ye yi obi aso. Ye tu obi ani. Ye yi obi akoma. Ye yi obi baby ko. Bibisa question. Onyankopɔ say ade na wote no. Voice be na ate no. Ahompopo. Yes. Yati ahompopo ni de na esi o Ghana. Ehu ahedan. Enam se ehu we ba asem we. Ehin fo na di se adwuma no. Eyangola. Ende na nkola boni bi enyina be yempanim money. Yes. Nkola bi, kola boni bi. Onam no totobo. We ya me ba bawo. We ya me twase kan. O de fira nyini wansesa. So you should tutu on tubo. Wansesa. Tinkola boni bi. Enyini. Abeye mpanyin boni. Na mpacha wo ye na. Wo ye ja. Na se watete akola bi. Na waje wonsam. Na wanyina be ye panyin boni a wo akatua boni. Oh yes. Nyankopɔ no wo bi kapa. Wo ba bo ma wo se tete wo be yie. Yes. Wantimi antwa ne so a. O start shi uhui. Opie kwaba. Ma obi so hwa me ne dia sefe efe na ni panyin boni bi so afra ase ye den. Eba. O start age ni banka krakra. Omontia no. No tifio na nyama fu. Nkwana wa ye. Oba de fanti ase. Amen. Omi adwene no. Ena bisa question no. Topic is nkwadaa boni bi. Anyini abeye mpanyin boni. Na sami kasa asemi ya. Na me say bi say enti nkwadaa boni bi so nyini. Omba be mpanyin boni a. Ayasam. Yesi anokwa na ase ye jaawom. Because ne wo hwe yon boys a ebon no nsia kobo no nson no a sikromu a the book of Jeremiah 8:9 Jeremiah chapter 8 verse 9 into about yasam I can say what's enyansafo ni bewu yes wabebo benim wo ya no atene na ma me ko enyansafo ni bewu wabebo birim yes no ba chiwom no ba chiwom and young there is no God. Where your history, ye niachi, yan sumunyango pombiara. No basum nananum. Na basum nananum ase ni ye. Nananum no mo sa na mo e on. Te wo so ni we echa nananum so sa na mo se monye. Oba de fanti ase. Amen. No bi no ka setie nyango pon young boys. Osi ufumo yo akola kiti o obie na no afianga boys o hwe wachi hwe busia ofrim ya hwe wachi ya I was nyame bi ni baby hwe wachi oba de mfani sanka amen omi adwiri no amen Bible kasama chi Jeremiah verse 8 no kwaso e possible one touch man no was it one touch man aye giant ene kum nipa wapu
nyame asam na nyansa ben na awo obadi mfanti ase amra obi adwene no sister brother so wotie me na wani mra wo so Proverbs 11:20 ka sama kire wo Proverbs 11:20 verse number 20 to 23 Maunya Erwade achiwade wose wo Nyankopon se wo Proverbs chapter 27:6 wose wo Nyankopon se de me nkasa yin Erwade achiwade wose na achiwade eni akoma kontonchifo eni akoma kontonchi nipa wona wakoma ye pe no wona wakoma ne mum wona wakoma ye pe no omo so nani omnam so nani ampara obonefo ondi bem da ondi bem onyame ni mu da na so atenefo asefo de Nyankopon baji wom etim bisa ubedi bem ubedi bem sabra wo de mo frasesam yanyini na mo frasesam da so wo mu Nkola body bi enya be panyin boni ana kwase nyeme bia ye hunu panyin no obi nya bi da o na kola de obi ye bi da eti sakola no obi ye bi da dia ene pese bisa kwaje se ene me bi wo no mu a onye popon se onkɔhwe wo mpanyinfo eso na piem kola bi de anyini na san na dia na asie na sa akola boni bi ene wanyina ba ye panyin boni ene ba sa dia Sakwala sheka ki pieto a anka yenwu but opanyin boni ko sheka ki pieto a ayehu ti panyin we ka jo so panyin boni anu sheka ki pieto panyin boni do sheka ki pieto yes because you go school first you show you way na support ye no high blue high green so say bi madam ene ye shower ni e boni pono a e mo free Enyini yi ebia bi nye di bre papa na hwe anamontuo bi uhwe teacher ni bi ade a oye uhwe panyin bi oye dmo filling station you sa kola boni bi enyina abeye panyin boni tina fuel obunu obum vrama odi krone nyini to be a bear sasa when my friends are not the enemy. Oh, we are coming. I'm saying, then Casim Fraboni no Samono. Ye be oh, yes, but I deal with the good free and Chinese and family from and my Fraboni some enemy. Yes, yen fan yini yan the tia in free more frasing yini. Yes, me papa see me to drop pain. Ben fire in common no moody, that made them and no two will be. Mi won suma ba 1008 sutroba akono we no chi about timatra say oyonko ne me yonko ye oyonko uti pembe na wa bi ni ha next time ubana sempanyi 14 come for one nye den antum enemrim ma fadi atumi timbe gos na di won sutro pen de odi e chaji so tia koleviti o and we ye panyi bi na wutie me ne we ma so ye din me nti asem why ye bi pen nyini nyina ni ye sibiri nkola de bi nyini nyina de bi wodo se si fam se da hwe apeja na ba ko ya mu de bi ye nyohwi o betu video wow Tramun sachi get 3 pa near silence pistol Bonnie Bay Bonnie Bay and no your boys be Debbie, they are not ready to mature people at all. And someone for so I'm quite in Kola. No, was Yasam. But you find us, amen. What me are doing, amen. Maybe Sakwa be sing Kola, Bonnie be in Abayem penny, Kola do be a pay. But the fan Kola some any mayem penny. Yanana Abraham Ebewunu. Bible say onyini na owi no owu adwunu pam. Obi so be wu adwunu boni. Dwono wo hode. Enso adwene nyem panyini dwono. Debi. Genesis 25 verse number 7. Verse 7. Na Abraham na odi ye nyina. Abraham na odi ye nyina. Eye mfie oha edioson num. Onya mfie oha
Edioson. Abraham Jani whom Abraham Jani whom. Oh, a judo pem. Oh, a judo pem. Oh, judo pem. Yes. And that penny be. And my 1 Oh, my petua share yomo. Hey. Just why you're a When Cassa we share yomo, I am for but there will be the motive and idea say. On him rantia back or body brass up rantia. any of it, you see, Into a chasing young girls. To a shed your machine and yet you know, man, and you know, fit to be on a life would be and so Yanko Pong back say, Utum away, where they, but you, it's what I die so. better you. It's what I die so. Proverbs 20. Proverbs chapter 20. Verse number 29. And so Gajuni. Emrante ni monyam ni wahode. And Camrante ni monyam ni wahode. Some Emranti bremi, me timi pejada de, me timi tumirika, me timi kobe we ha. Nankokra de. Nankokra de. Oma ho ofe. Oma ho ofe. Any adwono. Any adwono. Wow. Oma so ayira no. Young girls indeed. Ngola body bi enyina be empanyin boni ala. Papa. What if you draw young girl for baby? Tell me TV no. Try what if you draw? Yeah, for a baby. Yeah, for a baby. 65 years man. Baby says saying. We a baby. 65 years man. Baby. 70 years man. Baby. 82. Baby. 84 years Baby. man. Papa, dear now we change. Now Ubanzo, now Banzo, no, Ganzo, and so we have problems. We are twice hallelujah. Amen. Messin Nkwadaa boni bie nyina be yempanyin boni ana. Ebi nyina be ye. Oba de mani sanka. Amen. Enyeme bi won ma hunu a. Ye bisa se wan na ye sa de we ya. Anke be kasa kwala boni bi na ye sa panyin bi na ye. Bi na ye. Ye panyin bi. Ye ni an man nsensuo fa omu. Oh. Oba de ehu mo mobo no ncheche mo yere. Amen. Ebi di bi me bi su di fo. Papa. Ebi aso adini. Ya ade we wan. So wan timi ansebe wan no anka. Na so be kene nyina be pepe nye yi. O kene nyina be pepe nye yi. Ebi di bi ebi di fo. Yes. Ebi aso adini. Bebi ebi mu dan ni sini nye. Bebi ebi mu dan esi enye. Eti wan no. Why no? Kola boni bi. Why no? Kola boni bi na. Why no? Kola boni bi. Why no? Kola boni bi. Nyini di aso. Bridge wo penalty dan. Na beju wa ko si dan wo bridge ho no. Ensuo kan ho pen na wasi dan si ho no. Bisa we are not officer. And I John the Baptist. We are diver. Oti wo bosu. What is you na no bosu? Bosu. We are there. Hey, asemo. Ye we bridge munyi bi. Bridge wo pe obi asi dan. Bridge. Look at all this. I saw what you see. See anything can happen to you because when you're not more officer. At the same time, also when you John the Baptist, you go to and show se kwa basu ho. Me see a bit for. Oba diamante asiamra. Amen. Me she de ni mu hagie. But you never be on one what day. Me want to say, but could be credit when you back be chame. And look at the effect when you see ba. Effect when you sit down and cast day. Eba. O one chamber be sa. Emo remami. Effect when the down o jabi we put the on there or a cop baby or no one. But could you see bridge you pay a day? But you free or about the man Amen. A day. We are not more officer. We are John the Baptist. When they use a quatrain. Ebimu what the omu far away. And then show the year be my head. Ako come and you no. And you find at the rancham. But to be the only yat rancham. On baby or teen danger dada. About the man. Amen. If you miss a question, me why? Okay. Damn, okay. Meaning say, Babu, Solomon, you're damn. Oh, you're done. On my green bed.
Bible na meche no o chere ba bia o ya mben eti yen so ye de ye see no 1970 something 78 weja dam no na send na tie first no ye nkwa de bi wa ye misa because dam we ebuse kimwa the whole Accra and part of Central ye be ko ye nyina be yira unima me ka kire eti ni ye wo ba bia o mben eti ye nhwe se net ye first nye misa se e ban se ne fe ne ye old na ne fi aba ne current ne abisa se na we mu on be ye den wa om ye officers aban na esisi ama wom so mo metra ho anase den anase obi we me chew we ye tete de ye see 78 se ne tie the data krebi eti free the cheap konyina asase yantam na buo nyina omo greenbelt wa yensi nyaden emben dam no enti sesi ano oduru hon ma utimi bie ubi a enka obi biara wan sese hwede ekom asi do ma bin men o eti ya na nkia ye mfichifuo ni aye ewe wo ho ya ye bombeturo di afa ho oba de man tiase amra meaning say yetiem kachem professor mumfri ho but as what ye binum and I make us what they say I'm just na so dey ni ye hwan ya ayakola boni bi and when you never ye panyi boni bi ntina so ya dendendere na ka panyi di e wagumo frase sam oba de man tiase amra we da ho and ne yankwa kokoyi na nsan ya de bra ye bie no How baby anam me see a bit deep be bit for and you see no I am not bend the mark when say fe die greenbelt nyen twam dey and ton nan conform Trump may on be shut down no so don't be dan about the man tiasemla bo mi adwene num on fan tiasemla obi de tomo obi na tomo obi na so obi na tomo obi ayifiri o ma me na me Bible nka so the book of Proverbs 29 verse 15 obi de tomo obi dia obi de ohia sam no yenye hiafo nyina no muso mo ho ahiafo ni bi wo kita dwembone na tie Bible no a na me pe bi kakra na me bom me sese kakra bi wa ayenya wa so beti ya dia ya wan sa wa tie Proverbs 29 verses 13 verse 13 no wasi ohiani ni opoboni hia de oti won ba ni nyina ni no aboa man fa wodi aba ye hwan ya oni awrade oni nyankopon so wampie wodi anase mani asi ohiani ni opoboni hia wo ko jala ni ye pobani eno ohiani so di ni hia chi adwemboni wonti wo se me pane sa eto ohiani ni opoboni and then create some confusion way. Dear preaching or what may preaching no. Papa. Never sure Bible no. It's your enemy. Nippon na bibi. Oh here ni no pobo ni bi. Because when here ni to be pot bi baby. Aye papa with me atra. Et you dey hear some. O hear some. And no pobo ni sabrani cha fanya den. E fama o here ni so kita dwom boni. Wakwaji wasa. O pomo check say. O wa you should fa wa mo no. Sikani be na wa mo. When you know Poboni be Nasia, or Poboni be Nature baby, and Yamobi. Yes. Hallelujah. Amen. My Bible in Casao. What's one here? Poboni to say, Yago Pobeti Yaji said, you hear in Quano, or you find a quiet Yago Pobeti. You don't do this, man. But when you need what Yajum say, I will do it. Or the account you want Nako. Yen Trawas met now. I know Poboni Sabramin Chamao. Any. No poboni na twamo hiani no conform you know oba de mi adwene mu amen to so hiani no poboni hia yo ti wo be no ani yo betimi aboa no beti wani anu nyankopon say hey master jai stop what you doing je wo ye ni nye wo so je wo ye ni nye but ya was what to hiani no kono opoboni na yi no yes atwana manansu the nations use oba de man ti asemla amen omi adwene no amen ade ne yakoso yi no de den yakoso yi no de ne akodi nsuan na wote
We are not more officer. Think as not before the things you know. Maybe I wear bass, I won life jacket, maybe I want the things you know. And I John the Baptist. You use your bonny. Who is your creativity and bonny papa 500, 700 and so the Faka Quantin, a consul. Faka, no, did the pack Quantin. And your was about the Yantis. Ah, who's runs your own? Ah, about the Mpanin encounter. I didn't put your boat temper. No one should have my ref. What goes school and you're down? Ah, when you're a fan and me and for your first, you must be a car. That's what about gallons. And you meow for better now, better see what's showing you make attempts found, and yet you have found woe. The air can say, found and young found any way, young dear. What gallons? About the Infantias, amen. There, Yan say, so yen no poor body not quite traho. I know how much you are. And then Kwala ye innocent. Oh, no, so papa no mam's or no gotan. Ya woman goose area. Oh. Nankole akotati renchemu ana mso nyankopon boy ye be wiase no ya nkyere fieku obi ankomu nti na sɛ ke kyere fie obi ankomu a aka ma mi ahwe me aka boy si gesi awa wo mi ka ba ku kure ne baba live mu dabi ba ku de wa check live papa we mi sabre thank ko live we mu aka ba ku kure ne baba live mu na nso so no obi a free atempon o ba unim fieku akopim ne agako a yeden okosoe no Obadi Infantias Yemen, and Yanako Cosiano. Yes, you year nipa na fanny papa, no nipa na moon free sonum bano. One will say, I call a bonny being penny bonny. Yes, so there will be no bridges. Would have had Debia or Yeba? Cadibio, I mean, card would have had Debia or your Quobi or no bridges or Yeba. We in a bonano. Insure na a year no a year in Crofono. We bonano. We in a bonano or namswa. On teach on inside dinner as seen dangerous. Okay? Nisa dina when a danger we bonano anti ada nyansa ne yede so ahoma ni mu no we ni ntiro hunu kwan no dia asom hu se ne yande nsam ye no asom mo ana se ne saba akuntirie won na hwede besi wa won na nsuo de ba che ne nyansa won wo de hwede besi wa nsuo de ba hwe ne pop gwafiri na ase ana de ne kono ana de ne kono he bo se fe de hunu nyansa jawi na yede atu nsuo no se fe enko won se de wi asete nyansan e wo he nyansan wo he nyansan wo he obade wu yamabo amen yifro na chese nyem bi wo no mu a ye tresi bu nkonta enti nkwala boni bi anyini ye mpanyin boni ana papa etu be see for how many years Woman is great for how many years who starting the year ben na be jane da ben itabinim se kedi se krampona ade bi subi kra na wo jai to nchen wo de nam bridge we so fawo sesi na de wo kwasi akunta be na akobu obade man tiase amra o mi adwene num obade mi adwene num papa mo animra se sabre se wo mo fransam na bo mo the book of 1 Corinthians 13 verses number 11 Bible ne ka 1 Corinthians 13:11 what's it Paul say what's me yabofra no what's me yabofra no me dwinisa abofra dwins Bible no ye 13:11 no kasa yenti obade asem me yabofra no me kasa se abofra me dwinisa abofra what dwins was me dwinisa abofra susu abofra wo yabofra susu se mofra me be penny na Bible so nyina be penny a me gumo fransesem oh adey papa ungu mo fransesem no the still ene bi wo mu a ebe chicherew edi musuo ye ne bebraw yes twun free bone ho yes wan ka asase kan susu yi wan sa so krata oba de hu yembo amen announcement be ne bai Bi so asifie no dey high or pebrim because na wa resi pebrim kwa no ji to wa was want to war na kan pepem na woni so why mistake na kwa to war mpo na say o prevent ni pe wo fit no e fe no wala betu
Proverbs 24. Proverbs chapter 24. Verse 8. No. Verse 8. You are doing bonny. You are doing bonny. You are friend of coaching bravo. Coaching bravo. And who must you be a utility to that? Yes. And I'm also. And then so na yiri. And I found. Una broku road. In so kwem. Nadi adani si ho. And I broku ziono. And a boo my panagan. And a kuma kwalano. And a say obi niema. Bible say a flower coaching bravo. And I'm also. And as Adiaba. We a minister. We are MP. We are assembly mind. We are DCE. We are hene. Na se sanye me we be fa so. Na bibi si na de oye ne ba. Bible say for say de kwatwe brafo. Una kwatwe so ha ne den. Na se na mo so na so ha ne ba dia the book of Matthew 18:7. Bible nkasa chiro. Bible nkasa bia chiro. Matthew chapter 18:7. Yenti obadi asem. Bible nkasa. I can kind say. What's nkasa? What's it? Na sintriato. Hey, Bible num. Sintriato. Sintriato di wiase nue. Wiase nue. Johnny Chase Sintidia to Baba. Nanso nipa Sintidia nam so no. Bible so anya dai. Wonue. Bible so wonue. Yes. Nipa dodo akwati rencham. Obo anka ntwoni nyinu wada. But opanyi bi that you dey dan see ya na the problem here dan. Bye. But you dey see ya no. Why the man permit? When the money permit, so kuku sada ni fancy o. Nso kwam, ti so ni yiri na nya fa no. Obi e bua for bi fie because when timi protect ne de. Dabi. Oba de bi adwene no. Amen. O man ti asem ra. On fa ne sen kan. Amen. E fa mu am kase ntia wona bie dam no. Dam ni anya se yantum wate. If you don't, I'm telling you today. Yeah, say do baby na say nsuo ni bebu afaso a na de ohaba ba so mu bia 1 2 3 4 5 6 yeah I dey say tie bia ba ko ni bia I see that's the reason why you agreement you say obi men ho what dey kana I say oba dey man dey say amen eti who akasa tie what we shofu e friend say water way for no who kasa tie om kwa bia dey wa mia o ma mia ne bu fam say na dam ne pa say kim kim the whole what I am a told the beer and penny for me some your mum kwamumra no me church me preacher no me for penny be no be church and you damn who know down there you mo here say I say reservoir wouldn't mu a say inso ni bu fast no man mie na say pai dam say bumu a the time no share Efesus house yesremo ukọ Bible mu a Bible says Solomon see down no. Down na do pempen so yetim. Ya de na yetim da na. Utie na mabu mfo me. Ayasembisa. Ebisa say ye first na omo in 1978. Omo ye no. Say omo ye na yamfa ne say 200 feet. Me na me de manu aka say o. Nti say no free sabre ya ye ntimi aka many feet. Ba ho misa wiabe tem. Misa wiabe tem. Te chewu. Nti ente se kan de no. Ti anche na ye ma wo. Eno so ye nwene ho kakre. Say ye tu me nim fit do do one de. Ma anya ho research ne ntimi nkan bibia. Oba de adu mekwa kwa research na ba. Nti me nim say ye 500 feet no mu 2 year. Eno mo nya ni deep na. Very good. Free sabra de ye be pem ne. Say I can't many feet. The daddy na mutintin sa na tie. Na da be na mbetim. Ami ya sa konya ni the same feet net no. Yay. Hallelujah. Amen. Obi aba panyini o. Ndi no anyini o. Because ye nkwala no, nkwala abone no, ebu aye nwale. Ye di go school. Ontwa ko to da. Oh, any. Oro na wa. Apesa di bigbo so sa na wa. Na o ha na yi Africa map. Yes. Ahon sade ni bi anka. Debi. No aso achi adro. Yes. Nkanka opebra ndi e be che wontam kura. Enu bi na wodi anyini na na. Eti wo ye aize obi onegu awudo mesie ye. Osu cemetery. Hom so ba wuso mo mai. Na enu bi na wodi ti officer na. Hallelujah. Amen. Oba de man dia se mra. Amen. Ye dwene ya ho de. Ye dwene ya nkase ya ho. Obi dwene nua ho.
And I said, be a body brow, be a yet one gasape. About your mere dream. Amen. Homantias Yamra. Amen. Homanis and count. Hallelujah. Amen. When topic is on Colaboni being Nabayan Penny Boniana. Was it given you want to be some Colaboni being Nabayan Penny Bonnie? It in you who never be a Yahuni. About your Fantasia. Amen. Can you be a Cabrante be? Cabrante. What will ba Ukaba Proverbs Becca and Yacha? What do you take? Proverbs chapter 22 verses. Proverbs 22. Verse number 6. Chire abofane kwanya onfaso. Abo say yeden. Chire abofane kwanya onfaso. Abofra kwa yeden onfaso. Na so onyini a onfi ho. Wamfiri ho. Jama onim o se chire den. Chire abofane kwanya onfaso. Chire den. Abofane kwanya onfaso. Chire den. Abofane kwanya onfaso. Chire abofra kwanya onyeden onfaso. Na so onyini a wamfiri ho. Wamfiri ho. Hwe kwa obi faso chire ne bakwan. But when him na o dia hwe akola we oye sukonuma we oye sukonuma hwe panyini eti panyi we oya akola boni a wanya panyi boni o eti hwe de wo obo akola very bad o dia we got you na ni nya me ka kire ne say we pira akola no wo de muntie You don't hear them voices. I can't tell me. Penny body bio. Oh, now I said that I no. Papa ni na kura dia hwe no. Yeah. Diagole obeye ni. Minyesho. Akola de way fa subu no obeye ni. Keni bi ore we no. Ontimi ni papa we ntra. Ah! Oba de obi pe bi o wanya. Obi pe bi esukodu ma sei. Aso so. Bi pe esukodu ma sei. Obi pe bi e de obi eje bi ye no. Na ye papa ne life no di gina wonu a. Wuti so ya kwada boni a wanyini Abeye panyin boni. Yes. As I see a chino. About the amantias. Amen. Bible said chabo fa kwa mfaso. Yes. Onyina we free ho. Onyina onye den. On free ho. On free ho da. Ah papa. Kwa in Proverbs 15:21 na. Tie de papa na ye no. Proverbs 15:21. 15:21. Ose menka say. Kan say. Bible say say. Ejimisem. Hwe. Ose ejimisem. Eni jema de oni tre. Eni jema papa we. Ejimisem we. Eni jema papa we obrim ne ba we. I sa kwan we so. Obi tian say jai. Yeah. Be brano. So no. Ufu so per word fighter. Mexico. Simple. Oba di fantasy am. Amen. Bible say we utu for father e jimi sama otimu no. Ni jema no. Eye ni jema no. So be bo akwala sa. Oba di fantasy am. Amen. Sa police for we hwan a mo hwe oba besia so yesin kama de kamo de mo wabadaye. Hwe oba bi so. Hwe no so. Hwe baby so. Ni baby e wias na bi sa be ye. Be you. I'm saying to me, then I'm not sure where from Messenger because you're not a brother. The Biabisu would be said to the Biabacona Cabian as the Dobian Park and no Sukai. Mr. None then they see it. Bonnie Bay. Ye, Napoyak one by Blanton. Then I go see. Then I go see. Abba, when I can't talk from twice, it is an apricot. Talk from twice. What do
mo we ye su ko no ma nyanse bie ni wa kole wo nyanse bie ni wo we Bible say chale ko oba fa friends I give me something to abofra kuma ho anya say give me some nyansa kwala we bi na Bible come asem wo David the one when you 14 15 for no am ya ro mo o din kwase asam no a wa start read tremor no Aba Roman in Pabo Munyade. I will be so to one. Show me now. What keeping control? Na jai, and one going to bet me. Papa no one in Pabo Munyade. We were heading was a king. Papa no, never yaba. And your police is something I make count. Debbie, one in Yanko Pontamo. Yes. Mudamun Yanko Punimu Massamuntra. Ate. Quite trust D or born if a swimming to Mano. Yeah, a swimming to Mano. We did no try no any songs or any papa no. A man in Pabo yet not crying trassy, Nasakran trassy. Maybe be your crazy king. Apano, and they carry a baby. Yeah, Yana say, baby, you not be no, maybe or baby. Not some show we have a cafe no mere or woman. Nefem Columbia be pure because ye January bonny, then so many ho, Naya so muyo. About the Mantias Yamla, Amen. Obia Jin, Amen. On fang with Seme Goose. Abba, what dinner? Oh, now what about it? No, we walk here, come where I work how we walk out. Debbie. And what do we need to you one day? A Sukotuma. Tuaba. Where were you, Ranty Brim? I sang the Abeye, the Bama Colonel, who say, yeah, what Tia? Bible said you be a Tiabofra. Tiabofra. Tiano. Abba. Now, Boba said your person Kunu. Okay, Professor. Bible said, chapter 19. 19. Verse 18. Verse 18. And that's all way. I said, that's all way. Tiaoba. Na embo trimus he. Yeah, Papa, so what dear me? Bible said, and that's all way. Tiaoba no. Na embo trimus he. Embo trimus he. Ubekunu. We tiao. We kun. No, I'm telling you. Mami, I'll hear me. Sanstein na faso boba no. Me catch your plane. E ye kum ana peso kunu no. E ye kum. Kum na peso kunu. Nyansa be na kwala we owo. Agbara wo ti wo bit ma koto ta papa no tumpo. Obo pampers akola oti we. We kola we. Aba. Very bad. O wa chiwa we su na adeko. Come do we su na adeko. Oba de man ti asem. Amen. Bible say that's so we oba. Won nye to say that's so no. That's so we woni ma akori da ache. Yes. Won do be ho bi da ache. Nteni that's so we no. Tia oba no. Embo trim so be kunu. They say broni bia ye se kum. E broni bi se kum. Oba de hu mabo. Amen. O man ti asem na. Mi ke di obi ye dia ye no a antimi am social media. O yare dadam. Oh. Boni bay. To be say area bi disaster bit me si area bi. Obe so bi nkwa o jere ho anye. Nkwasi ade o ti fi o wa ya. Na ko post Michael. Yakra. E fa we punish no. But so nkwa no akam. Ye ji wa anye. Na ko fo bi jere bi o munim usu, o munim uban. O je diaro oh. Enso be komu no. O ni pa boni ni pa. Wa ti se kra no ho nya di o. Se gato no kwa o ko no ti odi. Na nsie na bi agema wanchi papito hwe no. O betimi ga yoyo. Nyense ga yoyo ahwo. Kede o de ba yo ba. Oba de fantasy. Amen. O mi adwiri no. Amen. Bible say that's what tian ba. Wan ka say o say emmo trim so be dey ubekunu. Proverbs 10:23 o say mumuyo. Yo kwase asa agro. Yo kwase asa den agro. Ade na wo ye no. Bible say mumuyo yo kwase asa den agro. Ecclesiastes 7 verses number 17. 15 Fabian.
Ecclesiastes 7 aba verse number 15 the Bible me hunu ade nyina osankafo so hunu ade nyina me huhu de nenam na hu de nenam otini bi wo ho a otini bi wo ho a oyira e wo ne tini oyira wo ne tini mu oboniefo bi so wo ho oboniefo bi won so a ono so kyere wo de boni obe nyina che wo ne boni che se ofiri boni ma nyina che nti ofo so ye chef o very smart obua owu tetaw oba de mfa ne sanka wo o mi adwiri ni amen o manti ase amra eti mesramo enyema bi wo ho no mu a eye yemfo muso so timi ko fon how ye den ebra yen aba eje ko twa sasemo bi o can the book of Ecclesiastes there is Solomon can you verse the that okay na we make sure that be teaches Asenga 42 verse number 4 koso wasi mi mama nyuma susu akese ko mesisi adan oso ye dan mesisi adan oso osisi adan mi yo bobentro wo ye mbobetro mi yo ntro ni fichifuo wo ye ntro ni fichifuo me fai efai me tete mu nua aso aba ewo ba bia yen kosi dan ho no mi yo sutade awo awo ye sutade dam no ye la kese e no ye say nipa bia nko de o ye say nsuo mi gugu kwaya nsuo gugu kwaya eti wade kwaye mom ne twa wo hye dua nua fa na edi adanse say aha no ye yeden yenko yesi dan ho tinua ne be dua ho nyina fa yes minim se sa na na tie omubu ndia no atimota forest kramubu na we jadam timota forest oxygen kakra na aka nkra mamu hanu oxygen kakra na aka nkra mamu hanu no omoje free yourself asemo edi asem oba de banti asem ana mi bisa se enkola body bi enya be mpanyimbo ana ebi enyini Jeremiah chapter 4 verse 14 into oba de asem Bible nkasa enti wuru akoma free boni mu o etu ya brante wo ya papa wo ya maame na sa bre wo tie mi a onye no boso mi nkan jo se akoma weenu enkola akoma wo mu a adwenboni wo mu a efi wo mu a musio wo mu a adwenboni wo mu a awudisem wo mu a hohoro wa akoma mu every boni a wotimu mu na da ben kura na se kwenya no boso mi misa kwashi enne obeti se yekum wei yetwa weti yetu we hwini yetu we amodini da ben kura ana wabusu dwini ani nipa busu dwini ebetra mu akosi ebeteye mu akosi nipa busu dwini beteye mu akosi aba na kaba wa unya kukudura unja kwa nchen na ka jano ma leta reportim unimu no unu nipa ban eh ma bi mu akukudura mu akofro obeti ase akuma bai wa bi obekom no lift and they are lifting abroso unimu ni lifting abroso ma we bi per lift too much that's why I mean when TV no wa feku bonya fe wafuku bottom time but the very same count amen wa ground we be nkwase awuo nipa otike mu nimu no dabi ebi akonye na ogina no onu abema na nje ope wadi wawuo no ohunu ape na ogina ye era pacho me ninko okọ ba bia na tani unka je mi ko ba bia keke no sanyansa we ni ho me kan ne de awampa me ko ba bi na o ye sure so ko ba bi na sa ko fa me ko ba bia ko no direction ya na me go emphasize na ko asa we ni kire Kaswa road Kaswa road wana me so me ko ma si we dey nye bibia o bram pacho de me twe obi wa ade san because we time me yin baboni o and we are say hu me papa esofo papa esofo because come he kwa sorry cramp sir yeah call night when mama see let me see why Africa na oko and the work tram if you di Messi Messi Osimisi sasa what you this that's what you want na show for kwa dia na mu ye mu papa hey ni pe ade ko unim the type of the bula unim namwe unim dia say na wala hili any yes we dey why wadwen say wo bibia be so wi ase abai wanti bi so yesu ase nia bibia be so see the power you call you quite ritual so do quite dying was me bobe si bla bla bo fun obadi am vanessa nka amen it is a sim bisa question wo di free ase wo hefa
What if you frase brim? And went in young woman frase salmon, and I dear yini, and Abeye, mammy, penny, bonny. About the Mpanin account. Amen. What me are doing? Amen. Omantias Yamla, shade there be a party. And yet, Tinsio pay. And you, we are Zuba. Eh? Don't be a DBCA. You can't you. Yeah. And you be fought, a bit when you're more. Yeah. It is Jamaica, the Anyin fought, no, because they give me interview. Somebody a folk child. Oh, yeah. Me want interview baby on more, make us be Bobby. Young Como Blair, Nimuno. Now, me shed dinner, no, me blame Mpanin, the Jam from Trench and as I can know who is on no way. Yes. If I say, and he said, yeah, he said, insurance, and send me the baby, I'm a sassy auntie. I want a metra. Also, a circle. Hey, so Basakot. I didn't call a bonnet some name. Onye nkwa Debbie onye nkwa Debbie na bi mu so aye mobo ebi mu mobo ma ye no so no wan mi kire mu ye mobo na bi ne obi ti mantam wapo abusua oni yonko me nka sei ko fa yonko bone Debbie onche obi o area ho ndi nsuo be yiri nkrofo yi ebi mu from brothers from sisters don from se momra mi yi mu ne manko oni obi a wo frɛ no aso aka nse. That's why Daniel Mpanin. Oh, baby, I don't near Mefa. Okay. Some boy, they were catching. Proverbs 28. Proverbs 28. Verse 27. You are more hearing, no. You are more hearing. That. Now, you're in any to bench. Obeying Niabo. It was a woody, a bay, as a woody few. And so one crofo teshi. One crofo, uncrofo splinters. Yeah. And so the way you were near moment, Tom Cross on tis or how be cried about so. Yes. And you be an what just the one chain is how or be one more or be no so or no ni sumba me bim me wiase da and such a what you amen na nipa ede ni nam ni anya da yanwe nipa ede ni nam ni anwe apuni anu nyina ka kro mbedi nti enso no mo ni bie no and no mo ye dan o mo ti ba bi kama o mo go be poso na what is you o mfi obia ete ba wintimi ntwe phone fro obi mpo am aka se me unia bi obi mu di nia mo de ka be se so mo nia makọ no uni ba bia uni obi a ni uni obi a dem boninti se sawadwene na yes oba de fane sanka o ni sika ni cha o we na we enwanu tv no enwanu tv no e ma bumfo na wo gra tv no oba de fane sanka o mi adwene no amen enanu wadomre yes the book of Romans 8:5. Okay. Romans 8, verse number 5. Wona hunam femu no. Wona honam die ba mu. Honam femu no. Honam femu no. Omodwe honam die. Omodi die adwene. Honam die. Honam adwene. Na wona honhum die. Na wona honhum die. Omodwe honhum die. Omodwe honhum die. Iti adie bi won mu a. Yes. Debbie, as I had ye. And now here, and got to baby a young day. Ah. With the moon, you make a grammar. There will be a bit. Bridge hope. About could be what baby pa me, mammy. When you were mukra, bridge you pay. Say, some mammy, bridge you pay. What was that teacher foundation? And then we are John the Baptist. Ubasu. At the range, you show the TVC baby. Oh, and the friend at the range, they would say, you are far away where the son Abesamia and oh. And you won't forbid them the sign I be sound. I asked what 3 1 sign out to one because somebody ya brown some baby a damn no you free baby a munya Photoshop na me when you free na mamma dem here. Body want to see amla. Amen. Omi adwi no ma omi akoma nu. Amen. Oh. Anya. If you mra no so why.
Emrana ye de bo dam no ho ban na way. No so hia papa. Man way. Ye dwen ye dua nnua. Bible say me dua nnua e for tade no ho nyina. Enti ye dua ho dia ho. E dia dan say something mesi down ho. Yeah. Green belt, you know. Di Mary ho. Ni dia bonus. E dia ni ye bu. Nyina to agu. Oba dia bi adwene no. Amen. O man tiase ya. Amen. Ene no wado mre. Amen. Ene no nkwaje da. Amen. Na obi bie na no a utie na no asem a utie se panyini pa na kasa yo. Panyini pa na proverbs Ecclesiastes 10 verse 13 verse number 13 tie Bible nenum kasa mfiti ase no asem wa ba panyi bie na no akasa ne yantie nsam pa bi fi panyi bie no mu a eyen kwase asem utie asem bi fi ne panyi na no a e de ba asem eyen kwase asem na so kasa wi a ye dim se bi o conclusion na se papa bi pia ba uti mu so wa boda conclusion so tu se dambo na kwaya na Abeye ani na nkola boni bi enye ya be panyin boni o no o hwem asem nkola boni bi enye be panyin boni eno na waka no o menum kasa mfiti ase no enum kasa mfiti ase utia eyen kwase asem utimi asem we se ka panyin timi kanyen sasem bi ba mo se die pie fi na no eyen kwase asem na so kasa wi a ye se kasa na wie ye no be ye nyansasam a adammo na dani adambo utia na odi ti bonuam oba de mfanti ase amra omi akoma nu amen emrantie nkwala na sei na ekodi a ene ebeyire papa serious ebeyire papa me ko commercial break aba na me de into aso na brew me say ya adumu a free watch ne ko ya start press start atonement obi ni ma de kumpo onim pattern yom kipo oni bida ne Bible ne sofo ankyere sa so otwe kunku no debi start dada to body ya domu a tro kunku na kyere de ase ayo yes body ya domu a me kwaba if you want him some okay Atonement. Ghana this year, living ya wasafuma. Atonement a fashion said the subiamu, metre empata fashion. Yani nadi yenim say October bosome, and a yabosumi a tasso and so, and we a young coponti as a phone living ya way. Enim enunti edusua. Living ya 7th-day Sabbath assemblies, ye bodra cassia dia fashion way, and the she young copon ya with dear chrono, any munyam. Emma Renfi say, Apostle OKOH AGYEMANG, the dynamic preacher, the Bible decoder, founder and leader of Living Yahweh 7th-day Sabbath Assembly. Ono ni esha jumedi nasio eno titutumri ke na beke ho ne nyina mamuni afa kesi afi empata fashion ye de beshe so ewo malam okopro station ho ye besha sie every 7th to 9th October 2022 mechire October bosu ne de toso enso kobosi ne nkron eso no ne nyina ye nim se kwesiada etwoto no ye to nsa frɛ nwisia enyanka na afekunafo ne achewoni ma enunti afi 9th October ye to nsa frɛ nyanka enwisi na afekunafo ye ba becha won ntoma enyane ena afenyema hodro bebrebe yesi eye charity show na ni kwesi adano ye be hyasie efri anapa nondu ewie no miensa enunti bibia wo hye ewo my Ghana emu anase wiase afa na bibia tutumrike na beka living ya wasafoma ho ne nyina momindi atonement afa hye kase no emfanhye nyankopon di nkonkon no animonyam bibi na won tiase anase bibi ena kire wa adwen fra homa twufwe 0249 904 284 Anaa 0244 609 545 Anaa say 0242 327172 Anaa 0207 211 337 na uben na wonsem misano ho anuye ye mo bibia shalom Yahweh shalom
moment, Ghana this year, living Yawasa for ma, atonement of fashion, I said, the Subiamo, Metre and Pata Fashiono. Yan Nim say, October Bosome, and a Yabosumia Tosso and so, and we a young couple, as a phone living Yahweh, Enim, Enunti, Edrisua, living Yahweh 7th day Sabbath assemblies, Yabodra Cassia Dia Fashion way, and the she young couple Yahweh Dim Kono, Animunyam, Emma Rain Fise, Apostle OKOH AGYEMANG, the dynamic preacher, the Bible decoder, founder and leader of Living Yahweh 7th day Sabbath assembly. Ono ni ehye djumedi nasio eno titutumri ke na beke ho ne nyina mamuni afashe kese afi empata fashion ye de behye so ewo malam okopro station ho ye behye ase every 7th to 9th October 2022 mechire October bosu ne de toso enso kobosi ne nkron eso no ne nyina ye nim se kwasiada etwoto no ye to nsa fra nwisia enyanka na afekunafo ne achewoni ma enunti afi 9th October ye ton sa frenyanka enwisi na afenkunafo ye ba becha won ntoma enyane ena afenyema hodro bebrebe yesi eye charity show na ni kwesi adano ye be hye efi anapa nondu ewie no miensa enunti bibia wo hye ewo my Ghana emu anase wiase afa na bibia tutumrike na beka living ya wasafo maho ne nyina momindi atonement afashe kase no emfanhye nyankopon di nkonkon no animonyam bibi na wonti ase anase bibi ena kire wa adwen frahoma twufwe 0249 904 284 Anaa 0244 609 545 Anaa say 0242 327172 Anaa 0207 211 337 na ubenya wonsem misano ho anuye ye mo bibia shalom shalom Yahweh shalom. Amen. Everybody was why I do it. Miss Abeye. Yeah. Everybody was. Orofo and topic no. Obi amfani di. Wo be hunu se wo di niam bi anyini. Na Bible say wo di nyini nsusu no amfiri mu a. Edo ba ko wo. Duko wo ma de okwatemu. Na milisa. Topic ni say. Kwada boni bi. Enyina be yempanyi boni ana. Bon say akwada boni bi anyi abeye panyi boni. Wa hyewi di anyi. Abokro no di anyi. Wadi awudi anyi. Wo da ba waka katrim. Wo start yin se gu mfian ni. Wadi mfian. Ase se onso ngolakum. Onso ngolakum. Obi di atrim den sa di anyi. Amani nuanu mu wo we di blood dey san ni suba anti fi ni mo francis once sir and na Paul catch with the book of 1 Corinthians 13:11 and na preaching no 1 Corinthians why 13 what's me say verse number 11 Bible nkasa o se me ya abofra no me kasa se abofra me dwene se it would dwene sabofra me susu sabofra ususu se abofra na se sema ye pani die sabra wanyini die me gumofra se sema no and because our papa were mature ogumofra se sema but we dey still Okronobo a gentleman at Abata. He says stealing, a better say gentleman stealing. But you also see you get a briefcase, pension how maybe you also see I'm very smart. And now we got track him. No miss will be a rasta. My teacher man, Kendi, no sorry for in chain pay.
No akwatra de abota re nche eh ofutechi am wana akwore nche rasta man rasta na gu ntrizu keke ife na akoma konfo na awiawo oba de mfane senka amen omi adwere no amen me pa chaw nyini be na wanyini wanyini ye panyini pa na ye panyini bone wanyini ye panyini pa na we nyini ye panyini bone nduba se fei yen to ba mankwala ye to man panyinfo yes yen sala ahinie mpanyini nti wo panyini be na yesi no hini akwala ni sofo why panyin be no ye sofo yi abeti sofo bi ni wo hini bi abom akum nipa sofo bi ni wo hini bi tinu wo ya kwala ben no nyini sa be ye sa wo hini no bisia bem no ofure sofo ben no wo ye hwan no ma ntete ye oba de mani sankan amen ayo frɛ ano no frɛ ne ho ya de wo no anaso kosuan oba de mani sankan amen omi adwiri ne mu amen mesin kwala boni bi anyina be yem panyini boni dine ye huna mane nenum kama so tirim adwom boni nko a bible kan se mo Timothy Wasi se ufru mo frase. Second Timothy verse 15 no. Wasi na ufru mo frase. Wasi ufru mo frase. Na wonni mu kyerɛ kron no a. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Wan ba bi ode ye frie no. Ufru mo frase ni mu kyerɛ kron no a. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Ebetumi ama wo hunu nyansa. Adi afa Kristo mu gidie so. Adi akonkwagie mu. Wasi wonsua. Wonsua be de ho nyansa. Aya na wa hwɛ youth no. Youth aya wa na me so afra wom. Now we better tell me ya bo pass be kumi ka se Nyankopon to so ni nyansa se be kumi asem ya me ka ye ndi anse topic am na nsem be boy ya me ko yi obi ban sin ni we ama kira ma YouTube ya di we bi ato mi nti mu koye no omo di we ato so am ndu obi a ye nti so obi wi anya di obi be ye na me dwi no oba de man ti ase emra ena ga mo video be bra me yi I must start a campaign for Messiah Antino. As I'm a tomb of Bonamiti in some Panuco Grove, and yes, I broke me on Grove, Yamo, Amanin Timmy. About your mere adjutant, amen. On Fantias Yamra, amen. Hallelujah, amen. Papa, and then one quite jebre. First Chronicles, dear young 28, brothers, some 28, verse number 9. Also, now, woman by Solomon, David Ibe, no catcher Solomon, Solo. Hunu weje nyankopon no fa wakoma ne wokra eni so som no ne ruade nyankopon na wonyankopon twedi ampobo so ba yakomam odi ka pepa akomam ohu nipa adwenim no ahye nipa adwenim se wo hwehwe no a na se wo hwehwe nyankopon obema wo hunu no na se wo gyae nyankopon a obeto atwene kra me nam twero ye me ye printing press eti hwehwe nyankopon kire kwan yes no ntimi wow yes no ntimi kawo nsa no yes and menye position to nyankopon twene nya so obeto atwene yes tie quotation no David wo hwedo di jane ba Solomon wo me ba Solomon wo se wo me ba Solomon hunu wagya nyankopon no fa wakoma ene wo kra eni so som no wo kra ni so fa som nti adwuma bi a wo ye di bere bi ye di ama wo biara no fa wo nyankopon fa okra ni so fa yo fa som kreta yawe efise wade nyankopon efise o twedi ampo yawe no papa yakomam odi kan check wo a wo si wo pese wo ye wo hwe obi wo pese wo di bire bi o hwe o di ta papa akomanum ohunu ni pa adwenim no ahwadwen na wo si wo di pe di bire no se wo hwehwe no a na se wo nso benye di bire nyankopon se wo hwehwe no obemu ohunu no ama onyansa na wo di anantetie baabo na se wo gya ne dia na se wo si wanyini wa ya brante na wo pu nyankopon a obeto atwene kra oba de evangelist yamra amen ina ni nami nyankopon to atwene ene ne me tufu sutrias na bompa so oba de humbo na bo am na kire mo kwa me mfa so yes me say pari ba wiye contract killers Proverbs 26 the Bible verse 10 yango Proverbs 26 verse 10 Proverbs Numbers 35 verse 33
Proverbs 26 verse 10. Your boy kwasia. Your Bible ni. And was your boy kwasia. Any 94 pa eno. Hallelujah. Amen. Your boy kwasia. Any 94 pa. Any 94 pa no. Eti say ja toni a wo pra ni pa nyina. Nti obi abɔ paa si nkokumo bi. Mintimi yi videos ni bi o. Abɔ paa si nkokumo bi. Obi agiska to kokumo ni nua. Yesu pese Ghana yeye. Moja no so hwia ni ehwe go ka na hum 3-1. Na hum 3. Na hum 3. Na hum 3. E wodi e do so saa fe dia banie. Dia banie. Na hum 3. Ko verse number 1. What's mean say? Die moja kuro. Die. Amana dani moja kuro. Atro ne wudi aye muma. Atro enam ye mpanyimfom. Asofuom. Ninam baby bebre office bebre atro nkwa hospitals atro fomfa etu twa wom fomfa say o man dani moja gu man dia fomfa abebre sane de yeto enyedan entwa wom da sabre yi obi die wutimi fan hu di die Bible say ban say abebre sane eto entwa da na say o pesa abebre sane tu twa dia numbers ka sama kire. Numbers 35 verse number 33. Verse 33. Munyosa uya no aka Amos chapter 3 verse 10. Munyosa uya branti ababa obi bo pass kumni pa enkoyi nyinse ntungu papa enkokumo bi papa mo ani mra ho so enyiska enkokumo nipa ma nya sa de enfengu asase wontusu no wufi enfengu asase ya sabre akiye kwa kukura yetimo yi enfengu we hu fi efise moja na egu asase no efise moja na mu hwiehwie gu so no wontumi fa obia moja empata asase no bi ntimi mpata magana nsensi ni dada mu agide ohwe moja ne gu ye ni moja ansa na Ghana betmesi dada agi se woni ahwie moja gu asase no so no woni moja omo aye kwachiom ne eku omo di omoja epata masa na kwachiom wen okwachiom wen okwachiom wen di wona ahwie moja ni gu asase no so no woni moja omo ne echi won a ye do omoja ne timi pata na kwachiom wen ukwo won wen nani wadom na no nkwagye da tie de Amos ka kire Amos chapter 3 verse 10 no if he say oni ma 3 ni yo Joel 3 verse 21 o say if say ni penim dan oni ma 3 ni yo ni penim de 3 ni yo sem minya da sani pani memfasa wensunu memfasa de nyimi nua no tie Bible was one of what modern one heading what modern what boa atrimodin any to twa no any to kase wo wiase Ghana mem ha enkonfo bia dwindwani kuo bi so yom de wodie no medi ni wodie say nyakomo se ni se wonyakopo ya wasie ni on ye here be twa asase mo hia won sane tedi ye jan profo so munkunkum ni pa obetekunwei na se mine ye nie cha nhwehwe won na ye wudifo na chis ankrofo no a on ye here be twa asase mo hia ye be twa asase mo adan ahia we wa ho de furu no po so man na wodin a ye resources no obe say no obe fun wa ba fefe na fom ye resources asay no unya so fa so da bi me bo am nkan kire me ena bro wa magi ai emodi na se bro wa magi di wi a fa kompe koko wa magi ai emodi I'm not preaching me politician no na me pese me cho say so osisi mamoja ni twa ye hu sia sa de a ye japade no be say no na ka wa bro ni won yi oni koko bo ba koko hallelujah amen obadi man dia sia mra amen omi adwene no amen ofa ne senka wo the Bible say ahwe moja hwe gona doso ene ekumwei ene wo just no social media che asna beti hu si ayi bibi obadi ahwe Ghana so amen omo Ghana ho ban amen twedi ampoya we emma ya nindifo aboafo a omo police for ho ban omo soldier for ho ban amen one na etu onwe si wo so mbebo man no ban no obade mo wankuduro omi adwene nim no mfa no nkonkon sire ngu won so no muntimi nso man no nsi ho na sedi onyankopɔ ka no se eginsam a o se oman no bambo mesemo pekasa we kire ho ni bambo yes eginsam
GNSM adi asemeba ye pomane kankro correct eso bari ya weso be hu yemobo anse obadi yawe eniema wo ye na bura dwene ntiase so papa you see we October mu hwede yawe ye onankasa gigalamse na bonobo isi we yiri nsuo bia efe ubetu and on where pianifico. Oh. On where pianifico. Non where pianifico. Non where pianifico. Oh, yes. Abre, so be a yiri. Baby, a yiri. On where piano, dear, between a year cover baby. No. Yahweh, no. The great. Yes. The great. Yahweh, the great. Opa checking so the yiri. Yeah. You be a yiri. Pamobia. No, son, I did not go. Body and Vantias Yamla. Amen. What me agree? Amen. On Fanny Amen. On why? Amen. You teach the proper structure, mining. I watch a good end the intimate from what that. Baby. Ye 2 years a year too. But the between young Sam said the Bible see you to know. Yeah. Actually, Bible, you better teach me teaching of Yajiman, yes, when I'm quite many. The Bible, because I'm sure Bible, me printing press. Quotation couldn't go to the fan dog room. Baby, one honey. Ubi. Bible not change say, Yan Yinsu, Nemum, no be too damn. Tana Solomon Yan with the book of a friend said, been cotubium. The two now watching so no diabetes. I said, what comes you up watching you free baby, baby, who thank him, this who dying. Simple. Why you damn? Why you dear? I would do me baku by a cream back way dirty. Yeah. Then to all trick when you went out to the good dirty one. And also by any feeling your neighbor, feeling by better, add than your neighbor, clay never, a do baby and was stop. Until do baby a horror. Or sabra or no, now yes, you need to know Brenide, Abba from the bedroom pempens will be ne fin Abba, no jai kakra, or jai kakrato. Any engineer now they will pump machine at him. No, actually, any na I general watching now the baby dam na ye clean one. Now, see, and I will best I dot yet. What the point I say, Tiabana Yemen, no will be Jawed Mayo, no, we are not feeling. What's you know, what would you was me? You would you who could you and get them 15 work to bet your benum and one would TV no. Yanko pamfa good ya man say good ya nyamfanya yanka say what the man see amfa mo man no bra na mama ho na na dem pese me chero say enkwala boni bi enyina ba ye mpanyin boni ana omonyini nam krom tam kwala boni bi enyina ba ye mpanyin boni bi dia ene wo ko office bi ahwede wo ti wodi ni ye pao wo to wendi say wo ya kwala boni bi ni wenyina mpanyin boni no te wo na na ene be say na mpanyin boni bi sheka ki pieto ene at the office be the pebble chrono. Why is it for you? We didn't need double penny sansani. Papa. Yawe kasama moment ye. Yawe fansa kauma. Amen. Ma wo mebi a wo yankwala bani anyina ye mpanyin bani ani mno mo se. So mu gumo frase samono. Yes. So for bi yakwala bani anyina be ye panyin bani. Tontoniema. MP bi anyina yakwala bani anyina be ye panyin bani. Obi di yakwala bani sam se wura himfie. Amwa nyina gu mpanyin foni mu ase. Oba dia bani sankan. Omi adwiri nim. Why you panyin bani ana ya hwan? Oba dia ma dwiri mu enya dwuma adwiri nim na wani mra wo so. Amen. Hallelujah. Amen. Bible na kasa chiro no. And kesi se no obi kobo pass obi kokmo bi. Nya kwala bani bi na nyina ya panyin bani an kobo pass obi kokmo bi. Nya kwala bani bi na nyina ya panyin bani an kobo ja pa dia so be kum nipa. Hallelujah. Amen. Oba dia mi adwiri nim. Amen. Nye panyin pa kwala bani bi na nya ya panyin bani an akon hu ade pan kwase ya bani. Oh. Ya wen kasama yan. Amen. No mi adwiri nim. Amen. No ma wani so ntaw. Sabre fra apostle AGYEMANG. NKWAGYESEM na ba ofie. Ni antwetwe nkomo. Frɛ sisi a 0559552686 0559552686 Frɛ apostle na ni ntwetwe nkomo sisi a. To an kan jo wel kan yanko. Yes. Joe 3.
verse number 21. Metua moja kegu for so be den. Metua moja kegu for so ka. Metua moja kegu for so ka. Moja kegu for ka. Obetua moja kegu for ka. Benam choye. Debi. Tie dia to aso e. Ewurade Nyankopɔn asɛm ni. Nyankopɔn se na asɛm ni wo pa. Upo also betua wo awuje moja gu. Obetua so ka. Yes. Nane wadom ne no kwagye da asɛm na ba wo nkyɛn se sɛ wadwene ka kyerɛ dia boya wɔ sɛ ampa me mo frase sɛm na ni me nyina bom enti boa me na metimi ngum mo frase sɛm no wanya wo mpa ye because what timi sɛ mo frase bi wɔ life very bad mo frase bi wɔ life very bad gu mo frase sɛm no jai wi nom jai jamai jai antan jai wudie jai asisi bone adai Psalm 58 verse 3 Psalm 58 Obonifuo bi ho a Wabokufiri na yam wabokufiri ni maami yam wonto ono de wafom kwan to si ofiri dan wafini na yam wafom kwan di atro wafom kwan di atro onyo de nyini to de nyini no betra office bia obedi nkwasi asam baby asase ye ntwamani panto be twamani patra ho hello pacho di baby akasa free Apostle Shalom ya wa shaba jabin ba ko pe. Oh, Apostle Abeye we shaba. Amen. Anyumre wa ma trose na kata papa. Amen. Na aya na nye me wa so bi se kata. No nya kwan tena si no tiyo. No judge o yin na no ne ma tie nti aya na nye me wa. Amen. Apostle fi se Nkwadaa 8 years to 10 years. Echen patam ha no enu mu wi. Obema 8 years to 10 years no mu wi. Na sai ni pa ya Apostle so yini no be ye district coordinator. Semen dia ba dia man no Apostle on to ni nyene so banko si school da on to ni na Apostle se sa kwa de ya obeye nagmo officer Apostle na stress ya dia man on to ni nyene Odiesa moto besi anai na sa Apostle sa kwa de ya oba be ye MP a Apostle Nkwadaa wani mpata mu ifu mfa mu nyina nko MP komo fa na oba ye Apostle galamte tu kadda Apostle oba de yawe on sira papa atenkamfo ni nyina oba de yawe nsira mo moda biga ba bi o bia moda 1 oba de yawe nsira o adefo ne ahwefo oh libi ya wa safu manyina aboafo obaje ya wensira mo kosite on hwen so kosite o kira ye besia wo malam kokroko obaje wensira mo nyina ano ya we shalom ejabe ba ko pelo pacho di no ya gasa free ezi galam say de men you be anu a o kaseti a wa emwa ma ye hu teaching and the person man saying that yes edin galamze ne mesi wenkose nsuo no na mayam na se gudie nsuo enya etu umuntu mo man no mpanyimfo no mo odi omo de na sia wo wa ma bro fa first kana godi free dia mo ma mran tan nya dwuma bi ne mo nye ne mo ne mfa measures nton mranton simple media na me kan ma ka business still bi so tini Muntie and a big companies no so yes bi so bi omo so we omo so bi omo dam ni bi omo ye said ye kan bi later one no so bia ye den atum ye ya hyen hello pacho who did we yaga safri azabari ni o neso ba de ya wenam so ama oba kampa mama big girl asisi wa mu abetena ma de asempa na ba bia mama biga wo bia no ba de ya we wonhyira maami amen na pastor Chin pastor Mensa ni onua wo ka ho ba de ya wonhyira wo preacher Dominic apostle mera won the videos where ye fam of lane de no na ken kai Matthew 18:10 na osimunhwe amantiatia nkuma yi ba ko anim na mesem se osoro wo na bofo hwe wo ni da enti se wo hwe adia papa wi eye ene de minim se ge o se wo ye girl then so ye maami o I don't know because where you need tinti o hu ni su pa eye
na wotimi tia abofra kokoso wotimi sorry gina ne so ma wo na akura yes madam wa na wo papa pen na me apostle jani twama kuma mu ya no wo ma no mu video no wotimi yi camera e video ye kum nipa de o ye nkura ne edi kum ne betimi aba wotimi yi video twa wa bra wontimi nko na baya we wo ye hwan ana ma me wo ye hwan se wa wetimi atwi camera wo video no wontimi nko de abofre ko na bia aba wa ni ku na efie wura no de bia do twa ne tenant ko ya betu no yo no so abo am ye hunu ana bia zawi ni akwa iso ana obo ne bei boko no e weapon fighter ototo bo rof be jadi be de bo de bia no so de oni pare betimi aya no aye no nso abo a no ni ombe gom litiye a ome power manga na nyina no mpankola nyina achawo pankola nyina achawo on se boni fa cheke sia papa me so mani pa bu munya na kola na entrance nti anye ye na kola ni free mu a achawo ajo on no kopa so for papa no misa no se de na beto abu kola ebia wa yare fa mu aminim de be se de pa ni abo so so ba de wonu bobo allo pa chodi me bi aga safri hello pa chodi me bi aga safri hello pa chodi kasa wai enwelo tv set no kasa hello da hello mami Namata ya we shalom ya we shirao amen ya we shirao pa nansan pa na odi breya no amen ya we shirao pa ya we mbo obusuafo no ban ene nkrofo na omu kenkan bible ni ma ono ya we shirao na wo mbo hu ban na nya wu a anka bebe me megina no e bia na menim bebe amegina obo ade nshirao obade ya we shirao pa on shirao obusuafo eni boni bia be sori eche obi ayawe ensori njinemu michia pastor che any pastor mensa any wife any woman na nyankopon bon hu ban omma wa hondin ni tumi na nya wu anka bebia mi nam kura na mi nim se sa abrabo na mi bonu kura se enye body shira on yo so nyu akuma so ade hello pa chodi me be aka safri e go so bank agesem hello yes sir hello pa chodi ru makasa o e fa cha slamo fo me gata free jakubu mitio apostle nyami shira amen nyami shira pop se en sama o kana die Ghana had ye Matia sofo ma kwasole but menti bida na mnyesho ko meti de meka kakra na se ensi afan ko fu de apostle mi se mi hu ye asema me kai no afa na okay e Ghana fo bi mu ya so den ye besre aso den ne de ho na so ko America kola mle ye dwumenti na nipa da so di mla so so mu jai mla na asa brin ko bi etu agu yes rampani for no mo man bla ni nyadwuma na poso me de bi ambon pa ma wade me sra ye nkwa ahodi wo mu minim sa kokodro de nyame de ama dada nkwa ahodi wo ma na me sra flo pa de ho de ama nim tadwuma no so de e wo be na me ni so de fu ba ko pa na se me ba wa so de ni bi ba di inshallah na me ti si ade di ma men kakaba minim se nya de nya me ba ni nyampe hu wiansi asum nyame o Mr. Wadaruma, Prejo Krankwa, Yena Crani Mututun Crane. So, pray, say, obey tutu, you may be a dabby to one among. One among, slower. And Cassette, and you may be blessed once. Young 2 Corinthians 6, verse number 2. Tiababwe. Or Casse, was if one can say, a breast semuna me to trim me a breast semuna me basso, a breast semuna mebua, a breast semuna mesunya, share, and then what do me? And then Nkwadaa, and then what do me no Nkwadaa. To Gideon Namon fast, unim the other one, Mr. Wadaruma.
ena wa na mo bia opese wotu ana mo na wotu no enye wa ho odene to gidia na mo no ogire o ma wo the book of Matthew chapter 6:33 Matthew 6 verse number 33 who the Bible Matthew 6:33 ade na wo so twa ansa mo hwehwe nyankopon ahenie di ka hwehwe nyankopon ahenie ene ne tine kane o de yenyimi na beka wo nyema na wo twen no unsa beka wo twedi ampa ya wenchen yes God first. Hello pacho di me bia ga free Mpacho me free western of regional se michia se regional se fo nyina libi ya wasafo wo nyina ya wenhira mu nyina yo so fo nyina ya wenhira mu nyina. Amen. Pastor Brother Patrick na kwala na me. Okay. Apostle na. Enya wo anka sise mlenka ni me bia me wo. Na me shira pa na me dem gidi se yankopon siafo na omudi na echi na gidi se wo ye mu baako. Yankopon shira pa. Ni se ma ni se bebre asogu. Edama bebre na abo so na musunte ne. Ma sisa ma dia. Me ko living ya western north ase. Amen. Na mesle ya wese omwa me kuro no no sundi machinko living ya asere no. Obade mfani sana nka. Na mesle obade. Amen. Bade ya wenhwe mo so wondoba mezi agini mo wai. Alon pacho di me be ka safri. Hello. Yes sir. Apostle, Jamisha pa. Nshira unso mame. I said the Bible ka so money fu ni bim no. Apostle na mbisa se on Matthew 25 no. 31 ne ba no. 32 no say enipa ni bi yam ponche eni bi nwan. Endi ya Ghana for kwa say yam ponche na enwan. Enwan na ya frafra sa tisakola body bi nyi e panyimbo ne sa na na ne ya ponche. Ye ye de on say onyaa no be jana ni fa na ponche na jana be nkum say ye no ye gira bo nkum na ye ko jana ni fa. Is it the way I say an apostle? Namin pa. The Radiama Biaka. Why? Amen. Can the Radiama Biana be a short head and pointing us better than in nine? Yes, hello, Pacho. Did you be free? David. Mr. David. Meet you. Papa, I met you. Don't you also, man? I don't want to be showing him. Amen. But we live on my boy to a Papa is a life from the the premium. I say, body, Miss Ramana, marking with them, and I pray that winning them with the Maria we also. No you akuma so ade ma why. Hello Pacho di me be aka free. E Pacho anu alo TV set no adaroma. Meju so ban NKWAGYESEM so. Hello. Hello. Yes sir. Etie wadaroma. Yo papa ngamen kan. Meju so. Yeah, Mamisha, Papa, now. me were doing Ukraina, me pentama bisha the program. Shranko for Yahweh. Diamo, I said, me who Diamenka, I hope from so friend to me with the time. Now, quotations now more you should because we don't do you know, me rich, me come up pen and paper no. Now me you teach the money you teach you sir, instruct me and part your war. Akola bonia woni dey penny bonio of my ma na de ekosu die kosu na kire na kan okra ni kire ye what be ma dwuno ne ma bibre wo abrabo mu se mu so much do se ni kwa wa sorry but then they see and now all the time they try say me follow teaching amen na me shirawo na sebio nipa wo yɛ dan a wobɛnyi ɛmɛsu sɛ nyame frɛ nso ɔfrɛ wo a ne mpaebɔ ne sɛ twɛn obi hyɛ w'anan mu si na ɔmbo afoforɔ mu wɔakyiri ɛba ɔyɛ ade papapapapapa mewɔ asɔfo bebree nti yɛhwɛ deɛ ɔbɔ adeɛ bɛyɛ wa nhyira nka ɔte asefoɔ yɛawɛ wowura baabiaa livia wɔ asafo biaa na obi anu ɔkɔfa ne kwaa so
Hello, Pacho, maybe I got free. Was I can't pay 3 on? Okay, Yanko Amanani. Hello. Hello. Intunke Wadaroma. Hello. Yes, sir. Hello. Pacho Gaso. Good evening. You so. I was in Pune. About the Nadum. It was not quite about that blade. Amen. I mean, she on count. That's it. Or more bang. Or more bush on bang. Apostle. I saw that my dear. You know, dear. Now, you won't buy a coupon on Pijao. Me bought by ma. I saw for now. Think I buy Bruno. I mean, count. Now, Apostle. Never way I came here. I have about 5 years. The whole dreaming. Telling Pedrosan. Have my son. See, a political answer now. Not gonna have to say, yeah, true. You're miracle. I mean, count or more mobile. Yellow, chill, bye bye. If you have Columbo, mammy. About could be a me, send you say, Ganya Gana Hadia. Be on Moana, Ebiana. Bakubi Moya Bakubi. But Moya Bakubi, she see her. Oh, yeah, no, yeah. Yo. You say, maybe I do not about time on the however, because from Penkwala, yeah. Auntie say yes, jungle welfare no one. I just tell them that's half and us. And Babuan soon one day born was sent shabre. So we didn't know about the one in Maba and Babuay dia Bruni as the dominant star. Obi nim say otropun kum papa why ye didn't nanti famno ye oba de hu yemabo o say dey obi say no ya this OKOH aso baby ye ne ma nyina re obi na oba re otwam wo ko na be ko no tete fie orun no o muti ado ma so otia ne ba ye nkana sem we gari be no betimi adware ye bu be we want ye say akola ni ma gare kwanye na furu so we gi fa no bet oba de hu ye mabo na de nkra na ekoso yi emmaba wa ba hwe desina pampam okonya da age tena ase ama oyonko we ye 3 days na boy yo omi no mo so bobo esan so anu kania sound so anu nyansa den oba hwe obi so hwe ono so ono so minim dia baba tem say yes Christo say the wrestling no ko me dru me ntiase enye me kosu wo fiefie mu die oba dia we huyemabo adai Abeye oui wrestling Abeye oh damani dapo basa damwana Jimmy Samun Kwa, when we not to see a sword them consider or your baby toss, hey, Baba, hey, Mama, toss on my ring, young toss, no. About the when we are mobile. Bible say, Jimmy Samo, I Jimmy Samo, Nadi Musu, dear Chilo, Yamwa Kwalasao, the book of Martin, when young Kwalansa, Bible was in Kwalano, above for what the book of Matthew, Matthew 18, verse number 10. Munche no mantieti ankuma yi mu akoni mantieti ankwala no so ensan kwala ndachi o mesimu se Onyankopon se menka njem se ne osoro wona abofo nkwala na abofo ehwe mejo wo so nim da ohwe monim de mu ye nkwala nyina wa wodi maaye awo yesie wonka se siutrase
say ya wo ye di bi ye ya chero no de odi ye wo ba no wan se wo ba de te nche wa feli won anim pani chao anye so ba bre pa efe mu a tede bi a mo hwe wan enabi eja bi hwede odi akwala nam so de akwala no diriti bubom no body na do no ko peja no ba bia obeka se onhwene maame onhwene papa well hu ne mo france yen time na social media eden aba na yi nkrofo bi edi kwan bi eja bi mu obeka so sa time na mo di aba sa time na mo live te sa obwa tete uka the book of 1717 fefri 9 right osenka for 1 ma babu ne kasa quotation I was being kasa verse 9 was being kasa edi ni di aba na edi ni di wayo edi ni di ye yo sese edi ni ye be yo adi fufuro bi ani ho adi fufuro bi ani o tie ba bo asemi wo ha adi bi we sia e dem kan say we die e fufuro e new latest fe na aba yes adi na offer say latest no ba bo ni be kasa e tintri di abro bi ye dan oye bi akokra bi ye dan oye bi ayen kwasi ade ye nanan bia ye ya na mo so mo continue aye fie bi ni fie bi omusu ban ana ade no moja amodu nkwasi ade bia eje bia yo tina ba bo si ye ja no aye bone na so mu ni ho na nye so mu yo about the man just that is the reason one thing you go pour the repentance amount repent one repent you be sure na nabi we sure go fabi hallelujah amen but the man is count o mi adwin run one mu tv no try kura na amo adan ba ma bi wani papa boma to no so nyini yo ba wari na yira so try be ko obu ni yiri said when international fight bi ma mi bisna no ya ne ma mi sure de kwata wa de ase no about the me pro no sister wadwene na mo kwa sori hello Pacho, good evening. Me Josu. Pacho, Obadi Adumobi ahu ye die. Obadi Adum yeguso. Tezi Obadi ase. That Pacho me kan help aba na kwa na me sa account. Tell I will see ama topic so ama demand na to asemi so say Nkwadaa boni bi etumi de ni tini boni ampa. E kan say sana Nkwadaa pa bi so nyi ye panyimpa. Ampa enti na me ye ejuma bi waka na man bi ana me ni me madam na mo bi ani wa ha o na obi a kasele die baje ma se na me madam bi papa na ye ejuma ti me ni ye ejuma na ko na papa no e bi sa me se ni so ni ana na me se papa asemi na pese okay o se na papa no si e penin o be 70 years plus na nation to tell me say o penancy na papa wo payin mu na wo tumi ka se akwala o eya una na kan so kwa so penin na we na say o da so ya kala baby na o kaza na kaza baby na feli na kaza obari ya we mo wate sadia Nkwadaa boni bi enya ye mpanyi boni sana Nkwadaa pa bi so enyina ye mpanyi pa okrepa so nyini ye nyina Paul ofri baby yes obi ayabo apese Akwadaa de obi ayi de pai but Nyankopon pese ye de mo frasesam no mo frasesam ye boni ne ye di benyini okre tu be so bi kai papa we doctor we no very bad was school pa but we no why come obia won the past but e bi mu don pass no o mu de abese akwatra office no ma upgrade no digital tinyeme bi sisi ye bunkunta bo se oyobi mistake and the Bible ne catch Proverbs 29 verse 13 no yes but no just obi hia odire here so and the dia de boni bi aso nimfa so ohia ni no po boni omu hia ya we mpiem ho no asemu asi you be come no po boni ni bu ohia ni because ohia ni so me pe kwata prot bi bia yisisi ye dia si na opo boni person obu ohia ni no ohia ni so person obu ko opo boni ni ko bu ni kwasia obi ahunyo so ohia ni kita dwombone yes o tiri kasa o me se pe kwata dia na no nkese nsuom ha na no nkese ha oba dia man ti asiamra apo bo sam na doso wudi sam na doso oh hello pacho di me bia kasa free doso last one free Papa, good evening. Shalom. Yahweh shalom. Mekasati Mederejain and Mekasati Sexual Branch. Michia Sexual Branch for you.
Yo, about they come on. Papa, that say, you preaching, Papa, they brain. What boy, and I'm soon to my assistant. You can't go this swing. Yeah, that was the power, but they show. So, and I say, then I'll buy time for me. Almost, Obadi awe shira bibiri oyoso. Obadi Adam. Yeah, we are the 7th month of the year because January 12th year 7 ye kita biblical calendar no. Ye Roman calendar ni kuremu. Ye Gregorian calendar and Julian calendar ni kuremu. The first month of the year no. And starting we ujidi ni mapa follow the principles of the Creator. Oh yes. And ye kuremu. In your man made religion. The Creator and your mind. The 7th month the atonement. Into obadi unye mabo. No nya kuma so ade mai. Eti wutia ya started. Also for what you tight na tight je. Pacho nyini na ne kwa so wo. Uji bi ese ni se nyanka dibi. Into one day I'll come and preach about tight. Oh yes. Mo anejini mo de no. Ekita rules and regulations. One for rules na nya juma. Regulations na over nya juma. Church members ne be bre. Ati. Odi amonyi na mo mpodwe. Enyi se nyanka wo mu bi. Uni ma me catch read the Bible. Yam the book of Deuteronomy chapter 14 verse 28. If you in some way wa fi mu no ba ye tusu du no. Tusu yi su du a. Wa say. Fa ku fe bi ku ku. So ese wo je wo se wo beje. Je dia wo beje. Obeje. Ene hwehwe mra di akire. Yeah. Die Bible no. Wa say. Fe bi ku wa kuro apono mu. Koso e. Na liwi ni. If say oni chafa. Esi liwi ni chafa wunya liwi ni. Je ye wo say je. Yeah. Yango any ahowo it is a title wunu gidi atie Bible no e yes ko ahowo emisia any kunafo febi ma won enti o mu ye che ye yi a wuntiri fa mom ne ya tu ye no aboabo no na afibia kwa ye ne mpre mienu awa fashion Nyankopɔ de ma onum yes obi so wo de monyeje na momfa nwasam sirem pontwamonu spelele ate Bible says we boaboa no do ya ese tormenting Passover ese sade mun nyina apie wom awaya wagirim obade ya wenhu yamabo eni wenhu akinye kura ma wutim nya dene saa na moma ni se nyanka no Yesu ya ba mi kase kitibi chao oba the Old New Testament ya wo mra bi wo Old Testament silence our New Testament I don't just say nyadwuma if you don't know I'm telling you Yesu tight silence Old New Testament sheda nya so rules and regulations na wo mu no Yesu be kan wasam church se ko wi se nyanka ye nwo mo kwan ben so yes te se church ni tu na mo bi ni se nyanka kurafo wo ye church member sua yo oh yeah, so for you and so for the bitri more than too much. But the man dias here. Amen. Amen. But you read the 7 my torment me. And first say we knew kwase mudi na mudi. Muntie Bible no ha. Yanke the book of Leviticus. Who you read numbers no? Okay. Determine yanko. Leviticus 16. Verse number 29. Verse 29. Yenya mo da hyede. Me na mtro Bible no. Debi. Me ye printing press. Was it we enye da hyede. Bosumi etosonson. Was it bosumi adan? Etosonson. Na so ko ka bosumi etosonson. Their first man start to hifa. First man start with the book of Esther chapter 3 verse 7. Oba be kan yo. Esther 3:7. Okay. Yentie Bible. Na che. Shede Bible ne ka. Esther 3 verse 7. Was busumi edikan. Busumi edikan. Any busumi nisa. Any busumi nisa. Any oforisu. Any oforisu di ko ngi chanye April. The first month enye January o. Eye Roman for the Bible ya ma ho. Enye ni fela me teach. It will make us the 7th month. Aso for anzanti mi kotu Bible 7th month. No akodi ni July mu. No dia kwanya zan no pomfa nye the Bible so onyo. No dia ya zan. E biti Nyankopon ma. Obadi ya wefa ne senkam. Where the creator na hahya so. The Bible say we read the 7th month mu a. First Kings chapter 8. Verse number 2 no. Israel men nyina mehia. Busumi etanim. Busumi etanim. Eye busumi etosunson. Eye busumi etosunson. Eni ahinimi. Eni na ye ahinimi. Yes. Ahinimi. Me na mtro ye. Ahinimi nye October. Bible na akasa kire wo no. Etu a chenyens busumi no. Wa ma twi ni din, twi ni nyam de hye wo. Leviticus 16:29. Yenye mo da hyede. Wenye ye da hyede. Bosumi etosunson. Enye mo Easter ne mo Valentine ne mo Christmas na mo di na. Eni twokunku so ma petu di mpata pa. E celebrate no.
the Bible no we nya mo da ahye de we nya da ahye de musume to so nso ni de to so du mo mre mo krase ye bra ye krase kronio oho wabeso mu onye mo dwuma bia efisa ye mpatada onyankopon de patama ni ma odija no obi nim mpata ni mpo ne ho adwuma Yesu be ye na sabi mintimi nka bi mfa nkyere wodia minkoma nyankopon obeko ahye no wani munyam no fubi abetra se mu Yesu Kristo na mudi na chi no na mu Yesu Kristo ko nyamfia yansu owu nya 33 years no nya wi obi amu Yesu no wa nchempo no owu ye na ono anyini nche Yesu unya papa wunna adwuma obeye adwuma na nkoso okoye na nkasa wosoro obeyi asase so ntina ntomade no mteye wonte chokon na se da ye mpata teacher no ma cho reason want to ye adwuma 3.5 years what adwuma ni fakase no what can the book of no ye go First John chapter 2 na adwuma wa ye no First John 2 verse number 1 mo kotu keke na mabeye Bible ndi obekan na nkyiremu ani asam no ana nipa timu adwen so ati se chalote size etimi hwa size no me ha me ho na wo sa show me anu kama bu nyango First John 2:1 kwaso we asi agenkwa me menkuma me nuanu e me twere we abramo na manya bone so bi ye bone ye wo tiginafo bi eja ne nchen one ne oti ne Yesu Kristo one ne ye bone wo mpata oh hallelujah amen ti we ase o just one tranche and 22,000 years as why jinadi oni na sumano Abadi evangelist amen yakmanu amen tibisa ya adum a ya start freeway kwanya okokoko park bodwa kese ya ni obade ya ni kobompu ni mpu ya ye wa hye no yes etu wana mo aboho mpaye also for team organize prayers you know many problem but the creator na organize no kre hallelujah amen ni kwasiada ni ebu nkonta a kire obade ni ama nwise ni nyanka ekunafo abaji mechebro kre $700 kre emo $700 and to my 3,000 me di me nwise ni nyanka mesrawo empetu nya wisi ama empetu nkwa wonan enche onan opetu yare a opetu mobrofo white cane ebi be ma akire kwan amma ye nuanu ma asabi omani badi ehu ye mobo amen omanti asia amen epol mi ye nukuma ase yes ana mabakra eye biza aduma October Deuteronomy 16:16 every shall be akum prince and mama nyina ko se mama agi me yo ho de urade yakoko ani di otwedi ampo ya wani akobe kire mo on se akromfo no awia baabu mu nsam on ya abosom samfo no okowia Old Testament mu nsam na bosum bi wo ba bia no de akobata no de jimi afa hye wo de otwo gun fa nya adwuma so de hanu afa ba bia be support no de bitimi aye de obeye unya ye jam life amam because every day hunu chalote size ehemo me se oni pa bia adwene it say chalote size nyepe obi she sizes ye 7 bi she 8 bi she 9 bi she 10 ya ka je so bi she size boom is a factory ndinu uridi ni pana enha ho nyansam nyira nye be yi ano ehu se nkofo bi di bible wei omo asa de contradict omo papa quotation that time we no na to tie ni sama to say wasa kwa ba lo no yemfimu obadi amanti asie amen omi adwiri no amen live ya wasafo wi asafa na nya ya we nhyiram amen e de ni obadi ewe yes ebobo mpuni mpu ampa ya fandoba ya show mezi aso yes asu afre no nokre ne say oye kamafo oye dimafo ampa the homede ya bayi emma headquarters oba ye nyina ye ni ha yes ye nyina o malam kokoko park nokre awon ye wo china fie school tina ka start Wednesday Tuesday na ka but ye school ya ye nyanti ba bia nuanum bi ba denti fe no ba dia tina Friday frase bat hon famu de church be mes ye free bi ya se dada the financial mu ye hiem oba dia waginim amen ode obehunu wo TV ne so abehunu na tie ne maba wa agitwe di ampo ya wadi
a omu free nkwala boni semu a omu dia ye mpanyin boni no e free mpanyin boni semu because ya wa anya ya dum ne ntimi ansane wo free mpanyin boni semu a ye be wo boni because o kind the book of Ecclesiastes 7 verses number 17 okay tie Bible unyini wo boni mu a Bible ma warning Ecclesiastes 7:17 emma abonefosam unyini emma abonefosam enoso na wanyo kwasia yes later be kwasia na ye kwasia na tie de be obebu obremu awuremu na no de amba o mfidodo obechem amwa di half akoto baby yes nto ba de mu no nyo akoma so ade ma amen temi sia ni kunafo ade eni anmo mpachi mu buafo kwasia da menka se ochena chia me na memmen na da bi kwasia da mizaya do mo oto na mo aba yefemu di ade ba mo de ama yanyim asori bia mu ni pebia so so wanya omo megije tight na abo no na so be was omusiremu a mfanye na de omo ye nyina so yesu etimi ye ni nyina bi papa adeko no omo ye no a omo so omo mfa tight mfa support church no so let's come to mfa support no sa so de no musia yesi ntenye yi abayi bie e de amani sia ne nyanka ana asore ba de no baba fode enye no ne be ma utimi nyanyanko enti se wo so baji tight de a wo mu condemn Old Testament se twem edusi kasem so de ase ene ye adwuma eso emanim wo so fo se Old Testament twem Yesu obewu ebeyi mena na fio but tight mena de Yesu antimi anya ageden emfiri wo ende mbeje kwapinu ende mbeje mmadi ene mo nkogila munni ekita rules and regulations and it na muntimi mfa ho mra na nyeden anya adwuma idini ya mo de chen ni ahomra oba de mfanti asemra te wo jebu tete die kwa aye trababu ne bisa se ska we ba wo nsam yi eye hwan dia e kwa hunu ama check member no so de de atum asombi o Nyankopɔ ga kire se me de afiase wo behwe me me de ayare se check member no so fam de na dia support na church na hunu se o sum ya we no e so no so yi bibi o twadi ampo be bie pono de ade e de ama no James 1:27 so nyame so mpa wote na huni fi e wo twadi ampo ya we mi se ko wi misia krafo anwahoyem oyi ni ho fi wiase kikaemu entian konko me mise ni nyanka de na wie metrase obi hu se ya advert na ya to nsafre mise ni nyanka no ona kwatra Facebook di matem kwatra TV so no di matem o channel ana o di matem se oba ya da ya de ya model Yesu che aduane ma ni patriotas o esre no so se ya hu anka ya betwero bizarro una me ya wada ya baba mo kaya mo ntiase nipa ba akwa me kwaya na do e ana ono minimu ni ntino ana ono mba bo se me ncha totomentu ni manim na de minimu de gisa me to me nsae dey efre wom utu pautie babo ni Yesu ka wase mo the book of Luke o se se wo be to 14:12 ehia for the frɛ o se ehia for the dan efre me pa cho o se ehia for the ba de the frɛ ehia for the frɛ wasi na se dan di ohia no so se Yesu ko party dia se okoye no kofo no giaji omani awanos so utopono so no so yo to party ni we chairman pacho sorry bra okay the one about dia Yesu Kristo ka che say bra masa o sin say Yesu so utopono ewia o se utopono ewia mbeto ye epuna wuti wa ya de basa obetopono papa dia utopono ewia ananwumre emfre wo namfo me nkofre wo namfo ana wo nuanom me pacho o se titia o emfra wo namfo ye fre emfra wo namfo kasa ni ango emfra wo namfo ana wo nuanom ana wabusuafo ana wafipamfo what the point na say itie wafipamfo yes your church member na me yen we ya different ubra bi na we na but was emfra wafipamfo na wonu so amehia obi dabi na wanya so aketua na sa utupuna wia frehiafo emubuafo won gba bi obobodi frewom ye fremubuafo nti ye fre mubuafo ye fremubuafo mpache o se frempache eni frafo freni frafo
na wenye nshira efise wonu de woni de ode betua wo so onu de fani de na ode ba de beka se me da waso oba de nshira wo na atini fo sorry emu na atini fo wu sorry enu no eni ye live ya wafo ebenya sa de ne so de akatia eti ye frɛ wom ate mini baby oni frɛ ni bete mini baby obubu ani bete tigi se me na nso ansa me hunu hie ni mobrofo ti aye nye baby won mu amaye madwe say ye mo cutting down pope so wa ya wo ya na na ta de to de bia de eye ma na se mu nye ni nti enti e ba ni sa ne mani ewu ni nti e na mo hye da wie sa ne mani keka se enu kan se e na now so hey wona me baye wadoya minimum wo na me now so woni nkwafa me wadoya ya now so ka wani tum woni check be mesa ye bo om di om ko school ya hye da education we wonim ya ne ya now so ene ye ni fie for me check be minimum no minimum wo mu ti aye but ma me kura ni minimum no ki se frɛ no Abade wo yemabo anya kase krani ni so obi won mani krani ni so ganyi e okun na awu keke bato nhye da nya krafo sa typical sa ni bi ati ase o krani a wo tontuma hwe o shop kakraka okun na awu abade ncheche o were mai ati ase emfa krani ni mo won safo he na nya title no krani o twempran so jai na nya gopo adwa la da Ukraine ashawo jai Ukraine ashawo yo Ukraine na ya shawo jai Timothy kasema che Ukraine ashawo yeah Ukraine ashawo Ukraine awo ya shawo twetwempra rough twonwiye wo ya manyakopa adwa wo ya Ukraine na fruso Ukraine dia nko nyankopon se wo ono wa when it does one you know. 1 Timothy 5 verse number 4. Quotation verse 4. Na se obi okunania. This obi ekurania. Mani nsuo nyameso. Mani nsuo nyameso mpo kurania wo nsuo nyame sei wa no yabe. Henu anu TV no. Henu anu TV no. He say o ya memba. O hey jai. O kra mempa oba de hu yamabo. Me too fast about ubu yafu. Obi ekurania. What is obi ekurania? Mani nsuo nyameso mpa. Okurani no ukuwa na wo ekurani no. Bible says sua nyameso papa. Efise we na so nyankopon. Efise no na so nyankopon ani. De oye okunani. Na obi oye kurani. Na aka ono nkwa na aka ono nkwa mum na nyankopon sa aka onkuti na irechechefo. Mane fa no tu nyankopon so. O se ka wo kurani ba ko pe no. Ukurani no a obuku afiri wo nchen. Fa wani tu onyankopon ya we so. Onkra nkotose ne pai bom. Pa bom pa bia no ba de hu mo no bia kwa foforo be di amount tie ba bo no na so okurani opo ahohwie die bi otia so dem okurani bia ne ku awu no ba dan ahohwie die na me twa wo wibra no okurani oba wo wibra okurani gentle very smart okurani ba oye tiase ewu babu na ka kira o ansa wontia kwafo asam da me de to on mu a wo benu kra sa wura mu okurani slay queen okurani awusle oba de afa abo ne ncha wate Nasa wadwene amen oba de nchira amen eye yanko amanane Ukraine is queen Mama happy atonement yetamochi yekam ho amen na apostle ba David ni Korea sema wabobo so no emu eda hopa ritual killings adoso dodo ya chire nkrofo a chire omo na omo ne omo di djuma na omo partners no ene ye nsan kan omo ntia ekoso a ekoso no omo se omo yes asunsum djuma na ebi se odi ebro no de onyi nipa ona onje den na nso beduaduam no ahyase no obeje akokɔ na afi oje aponche na oje nentwi na afi oje nipa nti saa de no omonhwe ne yie pa sunsum djuma no oman Ghana no adoso hododo ensa omo enchesi omo na omo so omo ton pass no so organs no omo so eka ho bi nti hwehwe ma enchese ekosi impenyifo ni bi nim ho bi nti na omo chikeles na enkosi aga apostle yenhwe akore ya omabuni aden na Ghana for yesa Nkwadaa omaba wiase anyankopon de nkwala dum oman Ghana bi enim omoda ache sori na ye omo yakayaka de sabi umpe dwuma na se so brane bitiwa akwara no de onu de ofa ho ben omode omo ho kire na omo nibre
eno mo brabo a aye basa edi mo tuti Nkwadaa sa omo so na ban ni omo ni anka we abucha anka Nkwadaa no anka nya de omo nsa be kan omo bi asemi na wo kan uja Nkwadaa po mo no nko an antiko school kura ombe ma won wo san ye bi ma ban be fa Nkwadaa agidi nsam ye de no an so omo ye Nkwadaa yakayaka de sa omo nyi omo bibi na ye nyi Nkwadaa ni mfi omo nsam kura eno ena be ma sa de ani to atwa afi so apostle yenhwe sa adami asemi a o kofa bai aban akwa aban aba omo ani hwe omo sa afi bia so omo bie so sa situation esi enya afi na esi akwadwofo ni trimodinfo ewudifo omo abetu ahye wo so ade wala boni bi enya be panyimboni o ye wias na ye hu o panyin no onam wo za no anyi bi sa uguru wa ti mampa bom nya de hwan na ne ye adwuma yi hwan anu no akwala boni bi anyina ba panyin boni ana Shalom, shalom, shalom. Yahweh. Apostle. Oba brother Isaac Germany. I'm Hugin Glaben. Edemre Yahweh Inshram Adia Sabat. Was a yena yeti and sempa edinipa NKWAGYESEM. Nti your platform so yeni na emi. Apostle. I was say debi ameka was say enipa Yahweh ekase waboni penu or hone enipa tuntumfo debi ameka sasemo na abranti a obura akwala kitikiti asole be na oko ne sofo ni hwan encheche be na omde ma no apostle enam se enipa yira obo ade ne sum konkron nti eina na akofra sa musu eina ba yensi o nsonso na enipa tim no papa ye o eye na yawe na ya me wodadwe yawe ho a wonti ase because enipa bi wo ho ankanye se yawe omama sebe eba kura fi wo mbemem eba kura fi wo mbemem ba but obo ade de na de obeye no wontume enti ase da emema bebre deserve mpo se wo munyi mba mpotena saa so na mba so bebre deserve se wo munyi nkwala oba tan oba na wodi na wo akwala sei na wuchi abroba so nti etuntumfo nko ya kura ya brabo tisen ya baba ya amafo de share hardship me dem enya hardship bia because hwe hardship o papa ene ba bia hardship o me ankasa na me ko supermarket na me ko didwa o papa me didwa ni wiem bedufia na me yiso ayem tum hardship pro ba bia mo bia fa share hardship o platform no so people are writing say hardship papa nya hardship eye suni banya atini pemu ene nsoro boni animpa ko enchechre boni animpa wo mu chechre nti amama yeden yenya ye friend say yawe akoma pa bia na yeden nam adwena ye adwembo ne nko baba Africa me say Africa for us yebe ko ye nim ne be ye din because akola we ya bu ne yan or the ndumi abba the whole corona and yawe be dumi corona wo mete so me say boys na wo mu gina ho a wo record no na yam de say ene reporter be say police for achir a man no achir na yere no wo se wo mu gina ho video nyina because if I was there na nka kwei obu papa ya nka me nka guy nka me kuni straight na nka mkode prison because me wo video no na ebe metin I say nka wa kwei nka me kuni straight kam da be hwini tin me kuni straight oba de we nka obibia ho atonement amen papa ya twen amen enuanum a wo fi benche ne echechire be nyina ya wo mfom bedu oba de wo na fashion ase ye da ya wase me chi obibia Germany fu nyina ya mbo a sabat yensu yehia obibia amra ya we nchira webre mi chia Libya wasafo wo ya safa na nya Belgium fo be hia France fo be hia Canada fo be hia US fo be hia Holland fo be hia Italy fo be hia Spain fo be hia London fo be hia Manchester fo be hia yawe ya dumua branches nyina wo a wo ye me sa be wa fa adwem bon script ya tat wo ban ye pa wa adwen yo so be din kwase asem bi wo no a
and your boy. A tight. Tijuan pa. 5 money mahokra. Yan yes, your baby, and throws a brown. Yahweh ma. No one na. Uchediampo, what teach Ediampo, Yawasi, what teach your congrats in Yasha, Obiama, assembly and Wama Macho, the Majusi and Ya. Body away when the mamma. Papa, Vania Eva, and you know body in Shiro. Or Kunia, and you ready Oba, Mentimia met Tien in terms of Kakana Metian or body, Amama in Shiro. Papa, mamma or Boniban Papa, a common edino. Yes, you trying to menana. Se me ma me mo boy obi boni ba wo fi oboni po na me na to aso so boa e kom na de we e kom ani bre ana de obo ba oba de bebusa wo mu wuntimi fa abofra ne mawi ase a se bi wo abofra na abofra we wuntimi nwale no na betimi nwale no oba de hu mo bo no mfo mbo ne nche papa oba de nhira ne pastor cheni pastor mense nyina ene moda one moda Abigail ene living yawe asafo menyina wo wiase afa na nyina okunie Mpanin oba de nhira US vo nyina mame livia wasafo wo wiase afa na nyina oba de we nhira mu nyina ai awa ya duma nyina nhia nyina ka ye wabo tihwe ye ne fe ye se nuanu mbom chi afa ko wa de nam ne tumi so ato ni kire gu enso bibia de so bia de be da yawe no nam doba ya sho mezi aso beso eso penyin Mekisedek awo twedi ampo ya wasuma ne so ma ya agye de ma yen san say aforibo mu no Mekisedek na yesofo to no bo afode Bible prophecy do and dia say abeka Bible na chinchim no this strategy na yawe e de ye Moses ni Aaron ti Moses gira wo se Nyankopon e na Aaron gira wo se odi4 miss of penyin ti lewi for no na one head ho this no so amemu no so etie ti enkan chebe so Nyankopon aye say baka kani nyina so ye ta Bible na e be gwa o later yes of penyin ye ba akopɛ hallelujah oba de ehu ye mobo feni Yesu adwuma wo ye no the biblical prophecy 1844 then you see biblical prophecy be ye adwuma the book of Daniel nkom sha na Bible ahyehyɛ to one share prophecy dem follow Bible no but ka Bible na Daniel Bible mu kurasi ni ka we hu mobo no mo aho no nhyira wo na te Bible afahye na say why yan tini nti na Roman fama mo bi edi no so we need your memo bi edi ten say nyɛ adwuma na bonzima pɛ adwuma ma wayo ama church members dey hu biblical festivals ahu the feast ɛwɔ Bible no na we hu mabɔ no hu ɔmo awo no mi adwirim ebi mu so de mpatapa wanti ase so ɔde mpatapa ye bia kɛkɛ ya we hu ye mabɔ eputoku bi wegum akɔkwansa krom na nso no enya aduane pa bɔni nyina na odi abɛboa odi aduane bɔni a oyafun ɛna bodondo ma wosa aha yango hello chan kone na AGYEMANG na bakwa bena se musemi TV station na mini baby a mehwe TV station ba kopɛ eno ane 7D TV ehwa na de to omo no me be hye Bible mu Anas Bible mu police Bible mu decoder Bible mu professor Bible mu dynamic Bible mu originator akene nyina aboma na etie ma Bible nkasa apostle enyimbi obade Elohim yawe oni agyenkwa Messiah onhyiraw Chair Mensa, and never black penny Dominic. And now, what for the days were poor one man NKWAGYESEM papa today, Oluchogu. Apostle, and the choice to be some other question day. Nkwadaa bonisemi, and Nkwadaa boni bi, medini na medabe penny boni bi ana da me ye ne me jai, and I am the shading of Namadakway. We a question, and be some other. Na hwehwe Bible ni mu na fefe Bible ni papa Bible ni mu no so amam quotation na mama mu na yes mo from bi mo nkwase de na meye no se menye a me de bekwa akọwie panyin no kwase a very good apostle obade Elohim ya wa nhira then the day amama topic today wa ba mata pukuchu quotation no flow ni apostle we are the that yedi mo from bon nsem na de ko yeda ka yempanyin bona na de ye ne ye jai so ba de Elohim ya wodo mo bono mboam
na mmɔfra bɔ ne sɛm mi ngyae mama mfa nkɔ yɛ panyin bɔn very good na dem papa wei wala abofra kitikiti ala abofra ɔne no wa fighter ma ne na nsɛm hwɛ video apostle mu ina wusu gidigidi sɛ papa ne gyina m'anim a keminim ne ebesi wa abofra kitikiti ɔgye sɛ idua mpo ne papa no lutwa ka ɔmfa no ahoɔden ngudi de yɛ o ɔgyina ahoɔden nyina egudi na ɔdo hwɛ abofra no collect hey we are going to talk true apostle you are dying apostle sɛ nya wa nkemini mebi amenenam ɛnso Elohim ya wa ne do ba ya so meza ya na mudi nti wa memusu mehu afɛhyɛ bi etide ɛyɛ atonement mpata bosoma apostle memeka na ɔbɔ de ya we nhira o sɛ wa nkyerɛ me bibia akura mpa na wa mehu dɛ busumo to sunso ni we na ɔbɔ de Elohim ya wa ɔpata ma na manko ade a na sɛ man kasa mko mkotodwe ni mo bɔne ne mfumusu di bia ma ayɛ no ɔbɔ de ebohu mo bɔ na wa pata ma manko ade papa ehe kura no mama cannot testify we on shiro papa iyi nti sa nya sasa abansam wudi fusunsun gbansa ma na bɔ nipa bɔ na ɔbɛka apostle Philemon ɔkwadma no do na sa on kama ma de ma yintasam no wade na dia da kyerɛ ya wa asefo a de mi nimpa na besi Elohim ya wontwa ne buto kura bi na ba sa ya fenu ko bebia waje nsuro we yiru no ya fenu ko nkahye do originator bible no kasa we Jesu ayire a arianu bi akwa wo kire mu aye bompa ese oba ade mu yembo na wo yom mfim no na wo di susu mo ni kwache hello pacho di be ga safri papa ya da se nyumre yinso se ya mena mo so de asempa sambre ya me ya okese na oma hoden na koso atne ma seno second video ewo papa na no obo akola no obo ni wie no send dia akola no fo the video as about na me send am yo papa me dance o pana akodi fa o ba de hu yemobo bompa yesese ya we hu yemobo no nyi akoma so ade mai ebi u jere nya no wasre oba de so ntoto nyema mawo na onyi free bone kwa so nsiri ne kwakwa mani hunu twedi ampo ya we mi o kamafu ya ka ho ifiri asasi so ameba wani ma beka masama choti buwa me na me ntimi family pedie nsi osa afode ate ase a eba wani mu a me nkodi nkuguo na bewie me bompa yeso obade ye free baby o obi na boy e mo obi na da se ye ba to de bia wuti panyimfo bia no asemu a obi abetra panyim pantri so fita hi ko vinya videos bi o panyim ti o se nyame bi wo hefa na nyame bi wo baby a trust panyim na ka o panyim na ka o oya kola boni sa di nyini odi nyini abe panyim boni enye se ti so onjo a na je se yesre mpanyifo ndi ho no kama no tumu a keba boa mo papa na mo bible ne se na ye wagya no me be say teach na kire mo aya mo kasa me tu akwa hye dia ma o na ye nananom wo nananom mo firi he ana won ti abakwasam se Ghana fo firi baabi na bae ifa no mo firi bae a date na mutimi sabi mutimi jimi sa uba wan ti abakwasam se no firi baabi baby un free ba na ntete be ne ade ama o babu we ne ka bo mu a ebeto Ghana o na scroll die ananim scroll woni mu ma boboye enum na nsem bi free ma una na bi ti yo una na bi baby free na West Africa woni mi baby ye free o ade asem kura ni na what makes me be teach you pa no beti babu na say na nipa no akwandam na brofa beda da kofa wi aba no na wasa kotu babu busuma wo babu no wafa dia brofu dia beda da wo no wasa kotu quotation no no akoyi baabi e be support no no akoyi obadia we hu yemobo amen me di babu de bato na ma kire wasefo no obadia wi asefo no ya papiti wi ase wonti bibi da won wonti da when we read the Bible, Uncle, and I made the Old Testament. That's some crazy. Yahweh Israel, media chira.
me di adwene da chia mahwe fra asa mama yempo tell akala so yenko okay from back we be from AGYEMANG Apostle OKOH mitie wa chepa na wonsi bu akeka mpese me ba wa so ni bi ye feme owura me kasa firi kukufu AGYEMANG osumtwe bese me ba wa so ni bi ba me ni ba bibi wo na santre region mati obadi awe hu mo ba mami amen no mi Nkwagyesem proma why amen Hello, Pacho. Hello, Papa. Shalom, shalom. Pacho, Abumbo Kodia. You say, Obade Yawe, Dolmointi, Hoya. And then you preaching home, Mania John. Also, preachy. Yawe, Okosu, me working. No Koso Moon, Senior, Odi Amount. So the Pacho, your friend Shadrach, make a free dema. Pacho, Pese, be a suddenly be a honum. Bona for dema, teachment here, actually, but achievement yana man so for far, or be bawa no be winner, or be baby or not, a baby why. Body away and you also, mammy. Edobadi awasi me kasa no se obadi aduma e be cha dia ma nwisia ni nyanka ne mobrofo no eso bebre enhye da nyaza emma ye wonye bi wo no a aka woti se dia oti ka trem sanka ya so bi ma wo fa kwambo ne so a be sa be ye boni ayeden ama bere bi a mi chegu iche no no bi anya no ye be ye bri ani no bi age no asa akoton enye nhyira ma o enye nhyira ma o Yinchama, it about the hours say, what do living Yawasafu? Na odia bedu sam pempensui, na ngosra money mechidom, non chere kwanya, ebefasua, ibedi atamfo sunku. Nan sempa ba yencha, o menye ni munkuko, ni mumenye munku ni before when doba nazre ni yeji. Oso asempa na ba nchan. So masene kitu abi ensa. E pacho enya dia mekocha na meka wasem no. Obi hwe no ankotwa. Amfa metu Facebook anka say na Apostle OKOH say ohia bibi dabi me ndani NGO bia aya sorry sika na maboaboa no ene ye de kwaye aya church members na ne ye adoye eso bebre obi fro wo nchan bi pe mesrawo e po no paso obo me mesra de dia so bi meboa me eso bebre Nkwagyesem na me ka wasem say wo mo bi ade be support Nkwagyesem a kitu abi ensa na mo wo bibi na so o de bebo a be hye enkonyo enkofro mo bi mfra nkosi nkwanchem bi o ememedi wawu eso bebre ena mani 0242 32 71 72 ene gumi di na no 0242 32 71 72 ana 020 7211 337 box na me banko bi atop gloves a hye mesa se mesin ko America na enko brudi la hoya yenyi ska megin Ghana memwa no kan kra nya boafo ya sene kitu bi ensa na yentime mra ye bon pa se isabre ya atomenti die bia e betimi afan life na metimi ni nchechire bia me de bebe bia de aba oba de moaye ne minya boafo nso ya sene na yentime fa life programs nyeden emra ya we nshira bebre onyo akoma so ade ma amen atomenti mu oba de awe on atoni ma amen mfando ba ya sho mezi aso na nyan ne mponche na Yesu ne o maaye no ne Israelfo omudi nyan ne kokronkron bia tintumada ne muti ye ne jese watam awode na wa ha no e di akot sisro e ho na okoye adwuma no that's the reason when so free antem no kono bia betra cancer fo ante ba na se jogika di ope amen ya we nshira amen enyo akoma so ali pasanensa mapon domek ya we nshira mo amen nshira nso mai baba Orofo Nkwagyesem aba aboboa no so dwumedim no boade be shira bebrebe libia wasafo nkrabata pi iwie the branches no be good screen so follow Apostle OKOH all social handles Facebook Apostle OKOH AGYEMANG Saranso ena YouTube nso Apostle OKOH AGYEMANG Twitter Apostle OKOH AGYEMANG Saranso ena
Instagram nso Apostle Okon Agyemang. TikTok Apostle Okon Agyemang. Now the 7 year then aka ho when your videos ni bi ahwe ewo TikTok na wa share enso aka ho. Na me ka wo se dwumedie wo pesa wo de wo mu bi e de support dwumedie a odofo akwenya ewo ho e de ma oboade nso bi hira bebrebe. Ebia na wo pesa wo de wo mu bi e fa bank e ma papa no hwe screen so a bank account number na da so no kitu bi no wa eso said the abrina bibia papa e kan no Eco Bank Ghana 144,459.03 any account number no Philemon Okon Agyemang ni edino ebia mobile money so number no 0242 327172 share so numbers be brain na was screen so ba share numbers mi so 0242 327172 and that's 0207 211 337 Hanambe si mwe bi opeso de boa Apostle Okon Agyemang na bina bibi ode nkwagyesem eba no fa boa no tie ne nkyekere ye o se nkwadaa boni bi enyini abedani mpanyin boni ana eye minu nyina yasam enti se nkyekere ti se yi ene wo se ye sponsor onyaboafo not to me the ethnitri eye the next generation eba ye be na we na enyini wie no yeso ye menyini me panyin boni so what you say enti no the food ya pa ene ye piano se de mpanifo ese ene no obode nhira no nya okese emfa emai ebi asafo no ebi ni baby ukra wo so no bomode so be fire number so wa manoni so we hifa WhatsApp number no 0244183399 0244183399 that screen so no ofa country kwa wo no ye do be ka WhatsApp platform so na mesele so ebinum so abegu ye WhatsApp platform so a eni amohu na wono ewo platform so ye sram bebri empeni boni ewo platform so tim kola boni bia na empeni boni ewo platforms ahodo so tim sram bebri hodofo hwena wanye empeni boni ewo platform so sram se bi obi mbodwa obi embeboabo na ade no na wo mehwiti mu emmoa enye hira emfa mawo wo nkyerɛkyerɛ pa bi a ka wo di kan boabo odoma no dada na nye se wo boade nam na kwa so aboabo edoma no ɛhɔ na oba bi dawa dabi wo beto dawa dabi emmoa wo misraw mo platform misraw mo so mo ye members mo platform so misraw mo nya sharp ena we aba ena message we your group we ye prayers ena join group we misraw sa ne mano living ya wasafo ye platforms ahodo no ye person ne mano ewo so wo Facebook misraw ye smart na kronfo ewo krum sɛde akronfo ebi nam mokola Kate ani nasefo no akronfo ebi nam Facebook ebi nam Twitter ebi nam WhatsApp ni nasefo nti be very careful obo de nhira no nyo kese emfa my papa ya we nhira okay pastor me sir Reader Dominic pastor Chei nia pastor sinyina levi asafo nyina pastor sinyina ada sinyina wade we nhira mo nyina amen na omfa no nhira nwe yan so no mo ayi na mpata osumia ya wura mu yi dedi ampon yawe andoba mezia so nti osuma mezia no ho adwuma no ho mfaso bi mra efie oni etiefu so ona za mezia dinimu onhyira yi nsi yi adumti amen amen bye bye